Drink me. Okoto drink me meat pa. Okoto drink meat pa na there. Okoto drink meat pa na. Oni brain. Chase. Odi bona here. Akoma FM. Obedina ya feature on. Obedina ya feature on. Obedina feature on. Ya went to trafa akona. Wo dokoro ho te sa akokono no ho na ya oda na se eno no I have you with the back of 87.9 FM and ya wada obadia da roma and so what the achaye ane na yeda so etem kwamu a asedemo rempem wasiedu and ye de e ma trade ampo nyankrompo kwa me de make a show and awie nyina ene say happiness a your choice. You can choose to be happy or not. Happiness a your choice. Said ye usitie bia. Said ye pempenso a wabedru ewa brabomu bia no. Happiness a your choice. Wo pesa wani gia wani baje. Se wo mpesa wani nso agia wani enje. Sa pepepe enetie. Wo de wo ahwe se bia wakotcho ba. Na wakwakoto aduane. Eja wo ko 15 cedis bi ne kura wo. Wato fufuo 10 cedis. Wato wo nam 5 cedis da so. Be ma ba oba wa heham wo ba bedi. Wo be huna ne se wo bi nso ba beto fufuo ni bia be se wo nchen. Wo enam se do so ena wo de aguso. Wutwa woni kohwe ne de no a owura ho. Because wo de no enam ba akopɛ ena da so. Obi de enam bebre ena guso nti owura ho. Happiness a your choice. Wowura ho no wadwene se obi nso pe fufuo ya na nkwan nguso sa fufuo wie enam na so na ko no nso wadi no amen na ni age no wada obi nso pe bi sa nti abrabomu no happiness no a your choice. You can choose to be happy or not. Baby a wabedru wa abrabomu no pempenso bi a wabedru bia no o pese wo ankasa wani gia wani ebeje o pese wani gia wani enye sanete enti ma wani nso de wo se wo ma wani so de wo na wo hunu se eno ene nyame ede ama wo wani beje abrebia ba se wo compare wo ho me yonko wa ya yese me ne fiti obra na so wa yese ya wo hunu de nyame mpo ayama na kampese wani aso na wani age enti happiness no e your choice. Nano say na me wa TikTok wa na me shebroni bi sabe oyare na oni nsa woni bibia wode ne nan na edidi wode ne nan na ye bibia na me hwe sedie nanisi agye like ho no me hwe science bo a we ya na eno na eba na sedie nanisi agye na brabo mu a I'm like yes happiness a your choice because sedie wo sitie ni nyina achi what in a 9 factory, what the atete aduane edi. Still na niji ne ho ankasa. Happiness a your choice. And ko betumi ahwe sede wo sitie na abrebia wasu. Na abrebia wadi areho nyame wa amomi ye. Na nso so wo choose say sede wo sitie bia na obema na ni age. Happiness a your choice. Nyame adu wa chama kan kire wo say ema obi room ema ne robe o happiness away from you. Eno ne ochina ede. Nyame ensha papa say watemase na enne fa woni situation awuo mu wo se wo bema wani age. Midi ade Maa Akos program no eye Akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 FM wo hwebi ewo Onua TV chono ni ntokromanchwa bi emo mese ubenya Onua TV unya na wabomodia Free Boys no no mabesearch ede amount ubenya no correct pa Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na afa bomodia say ewie wo be share ede amayen and afa YouTube nso Akoma 879 Akoma 879 eno YouTube bomodia na subscribe yen page no mia notification bell no so so a ubeti kodon na chese ebre no aso na onso abomodia na wakoso ahye ede amaye na bibia atumi aye kama enu nti koso na ehye efa emaye na nakua
koko ewa ha se na chese o waye kudem etimachi na Ishmael Haywood nso wiei obomichi dom ene adonte na na yaw ede ko social media live enunti bomodi abia wo bia no ubetumi enya ye na fe wa hweye na odi ehye na emre pemu no wo mo gina so wo Facebook no nyina no mehwe se metumi abobo wonum edi na chese yekoyanim enti wonso afe no abaso a no abomodi ase obehye ede amaye pa Samuel Mensa akwesi meka say wo gina so pa de mode Blessing Kujo onunso gina so Brakatu Steven Brakatu gina so Willie Joy onunso wosubi Aba Zakari onunso gina so K Square GH onunso ewo so pa anti edom no doso Belson ebo Boston onunso gina so na just say afufro bebre wonso bre na ebeka ho na kwaso ase obehye ede amaye yenko na mene midofo pabi enkodi enkomo obapa memo ha wiai ba ko 87.9 FM yeah na mama akoba mu nsam dwumade asu ne within the same Pasha from Safura Saidu Safura Saidu Safura for hina ba Pasha me free bechem hey ni ewo kwanwa bechem hey bechem emre bi atwa bechem asamba yo bechem wo bo ana ye de ayi traffic light e de akire na nya asem ketua ye hwei wi de na de free bechem ba Pasha wi de boko na nya boko mre mi mo na sister bi a friend na Mary ye nyina na e bechem mo enti mo fie na ya najo na me sister bi na oni ni ti fie ho na me sister na be ka jam say na Mary so me friend membra na me na wonkobo me ko ye no na ka jam say me okunam se me nikunu na se sa na tie dia nikunu kuma a o be pem Akoma no me pe na ngam so pem Akoma na de ye mfa ntu nyankopɔ anim de nyame be ka na ye nokore ti wo ko no na se me mfa me no mama wo ko na de ama be ma no na be ma afra no so yo na me twa na ma me de ma na wo ko ya wo de no ma na ma be ma ana be ma na je no ma na o frɛ me na frɛ me sa 6 months ansa na be ma na be free na o wasa korpo na free ho bai to bai na aja me de na kyerɛ me ma me sɛ be ma so be wore me oni o na ma me sɛ ye nti be bia o ti mem mo no minim po to bai na 3 days na me so me ko mem ko hu be bia wo tie na me ka kyerɛ sa na tie dia me papa mo mu ni ha me ma me na wo be chima me papa mu nyina kodi fa sa na tie dia me kura na akonto de ma na san kan ba be ko bi ko dura me de to o manim de o me kan me ba na ba ka kyerɛ ti me de ko to o manim no so e kwa da fam sa wanya be ma o so be ye o ho ade ade ana bra na be fa na bra na isan machi sa da mo kura na mpapa kuma wo bo ake anka me wa akɔ hwe no mpapa mo so da bi o de kɔ ye ba na be ya ifro na ye ba ma o kan akɔ hɔ papa no o mpapa mo ampena mo so me mbra chenchena me fa be ma no mbra na me so me de o so ye yo me de bae nti me bae no ye be ya homboa mo na Saidu no ni sister penyina ye friend sister bi ba no ofiri no o nsuta bechem kwan so ono mote na de be nse o mbehye aye ne da 40 days na ye aye no aye ne da no kora me ekodi dwa nsuta ono ye so mo nkwa de yo me na mkoye abomu sas 15 mo bag mo bag ne fa me na mkoye bibia no bibia na ye bibia enti aye ne ye no kosiara na dworo wa am firi ho no na mba meduru fie na mfrɛ me papa 10 times wa amfa na mfrɛ me se wa sɛ ma frɛ me papa sa wa amfa wa sɛ o papa a obo ake o ye nya media na msuyo jo hono omo sande na sie no e wo phone so ma me we e bia na omudu tro na msa ma hu jo hono kra e ya sa me hu na me ra ho na me delete feel so afede na e ya hu mo mbi sa mo se sa na be ye awasa aware dia aware ba e na yin so abesa ba kan sa na te de kodva kwan wa ye ntwan na sa aware tam ne be so a na ya ba na be ya yi no na ya aware no na me so mat bi sa mo se e na yisa mo ma date mo se date ni e January 9th ye ya aye ni we na o ma kire furu no na me so ti January 9th no e be duru ya mi ku ni se ni kokko abere wonya kwan enko nti o mo papa mu 15th na asema ifiri na no ba se ne bra nam se aye ne de emfa o mo aware na fa o mo ta ye no mo nko nam sa me sa ta na ma mi so te menche ma mi tie de se edu kan no no se de se
papa mo yie no ne bra penyifo se enfa mo ho na ifra na fa mo te yie no mo nko na ifra no mo be ko na mam so yo na wate na papa mo ya yie no mo ya yie no ene be duru January 15th no say me mfa me wafa ye won so e fere ni seidu ne no mama no me na me aso mama be ka me wa ma wafa say me kan kira papa mo so mo free code va na me ho ade no wa am bisa mo fa say na wafa de ba asem na mo so kan sa o mo kan de ba asem na wo so ka kira o ai won so anti o so di suma ni na mo kan mo fa sa na tie de a ma hu say seidu ni na busafo ensanfo no mudi me papa yi o mama anko enti me na sa aware enti me papa no kra wonu enti wa mama manfa mani nko papa no ofiri wi ase enti eye me ya pa na me papa sa na tie de a em sa aware no seidu no na ni mbre enti for omo sa tam na ya hye ne ma no defe enti mu papa mo so ye mesra mo papa mo fa na ye me chifuru no ya na me sa na tie de a wonfa de lefe ma mo fa se madina tem ade enti na me ka sa na me sa na asama o kana se kire sen papa mo be free code va ba na o be mo ade wa una ope omo ba na ase omo na epe nti hona mo fase medina ta o ka kire man pin se medina ta man kasa nti hona na me se ma me sa na tie dia yenko na yenko cham papa mo ayi no yokodu am kan me se mo mfiri ko diva ambra na e ma ya ifro no nya sa wo mba pa mo se sa e na mo so ahia na boso me yansa so mo hu ne dia o me ma me be ma ware ko diva nti ye hia ye we ma ye nya be boso mo na ma me sa stress kwan so wo ba na me papa mo kan yansa so wo ko na se duba so me ya ifro dia sanfa o mo bra na mam so o mate te mam so weduru e boso me ba ko e na o mo baaye ka kira mam se ai se de o ma prepare na ne bra na ifre bra isa no on de na o se baby ana nsam ka ko no nti ase obi se de ba sam na ekoso mo hada na matu ana o sa ai ne bra mpin fo se yen ka kira papa mo se o mo bra na me ya ifro no wa ana ne bra mpin se ya nya ne sa o pe bi ba o na obetu ana mo nya akwala na papa na baba ebi nya na sa ento wa ya homwa na enko ti mo na said no frame say ne bra say March 4th onya homwa na omo ba be ho ade me nga jere ma bufu year ben last year 2023 ena aja ena msuo mate na me so bom papa say because the edi kan da omo ama omo kra omo afere because e ya yie ni wie no na abusia no omo so ya ahye ho se ombe ho ade na wo nso nyina ebeta omo ka cha omo se omo ba ne firi Ghana ba omo ye ne ho ade nto omo fere omo ntwan nto omo twan 15 dure se dura manta se do gu omo ni mase enti e so omo bufu ye na ontumi nkwa no so wan frɛ anka say bia bibia sanka ye say nti da 15th no ye ntumi makɔ divo ma ye oba ne ho ade eno asa wa ka cha mo fa se mo fa nka cha papa se mfiri ko na me ya ifo no Ghana and yes and papa se so obeba dia omo no mu nsa mbo amane bi first mo di kan bo amane e na omo ni magu ase enti ansa na mo ba amane se edu ma hu se edu ni ansa na mo ya ifro enti am papa ma mbo amane enti o na ai January March 4th no na se edu ne bra na me maame e na abedu cause atam na maame abusu no mo yeri do mbeko the time se edu bogu ya ma ebeta ma bedu obi ase miniska obi ase woniska e na aja be ye nsa enti ya ifro wie ena ye nyina ye beba na papa mo e frɛ wo se edu wakasa kyerɛ obra wo na ye panyini me de akwala na hye wonsam so no mu ti na so mate e beduru ye no wo so se edu bra na ka jam safura asama be ka kyerɛ me di nyame di power chow ade bia me minu na be ye no endi kan frɛ wo bu se fam bo mamane frɛ me na bo mamane sa be so na me ye okay afede yare abam o yare aba enu kra no me yare saa ennamu yare me no hyianda besu saa yokonsa besu saa chirichi ennamu yare ai eno so de sai goloria onya de yin goloria sasa me ni hyianda besu saa because Johnson besu saa wan ne nyae me ena yare ne nyaame ena mka se edu kwasa me yare wase yare nya ona de ba me so e fi se okoso ko ye me ho ade bae me mfa wo chida me nim penada so wase na yare na yare no wo se mo ware enya asai ansa mo ware ye no enya asai e ware ye no me no enya 8 months 8 months na me free ho kwa akura nti akura ho na mkonya yare no e wo se edu nchen akura ho na akonya de yare na e frɛ no na yare gonorrhea e na akonya no se edu nchen se edu nchen
chechire mu ye ma na menti ase ti sa yare no na aya na masaka kame menini shianda mesu saa because Johnson so mesu saa aya na yoden aya na hyehyeme emu hyehyeme ikuro ba ho na ikuro ba ho pa de na hunu se egonowia sister aya na nsufi efri wana moba chire ente me ko Johnson mesu saa sa menini shianda nso a mesu saa nya ne ba ma na so dabi nya na so dabi na bi a akwa na bi a enya gonorrhea are uko hospital no mu hunu say ya omo say yare chese ho no na we na akura hospital no kwa awa just ofa moto be 600,000 ansa na moto de moto ne be je no mintimi nko ho me ba bechem na be ko hospital chune ne da entimi ne da saa na tie na ho be kire me saa ma ya se be ya me ya saa na me ne da kora ne be ma no wonye ntum firi mu na ma ya se start ewe me e wondan enam se sedu yanko pa yarsa ai na no no so anya bi na ne de na nya mbae me na manya bi na ne okofa firi hena minim gise nyame o hata so nya oba de enenu ene enya gonorrhea to na mame na me nka ne say because gonorrhea okay menim say bema no enya but nu onu huni ena wu be hunu wo de mo ware wie ya ansa wo hunu say wanya gonorrhea say me ba akura na so no na wonom me ba mo ware free Cote d'Ivoire ba he na mo kwatena mem me tell me more 8 months and 8 months more na me call akura ho nti me call akura ho na me nyare nti me call akura ho no asase ne Akoma yare na start ye Akoma yare na start Akoma yare free ho no ene ba endam gonorrhea no nti Akoma yare no sebio se me jam na ya makoma etwe ewo mayaso etwe kokoto se me jam na ya etwe saa fa ya de free wo fie na de be ware ayisedu dabi ya kansa ayisedu dabi ware sedu ansa wo hunu se wanya gonorrhea Akoma na so na wo no da bebre ana o ya be ma wo pen na o peses dabi on peses dabi wo no da be chire me because ebi ebetumi abase wo no da saying menene da kora enana ye baako menene hia ye baako menene nda ye baako and then dana ye baako pe mo da no da baako na obi a ho sepe no a mo nsan anya bibia de no obi a deda because menene da na woturu be ma na ma ya so no ebe ya me ya saa efiri saa na pa no ebe ya me si ya saa akopoma anyumre o ware wo nyina o start no da ni o de me call akura ho no na saa yare no kuma atene de na nya saa na tie kuma se da nya saa na tie dabi motra mo ware motra kuma se 8 months wo ehunu bibia saa ma hunu bibia akura na so na o de me call ye no e ho na konya no da na bibia ye correct kuma se no won te yawo enti me bi saa ne se tie kuma se no 8 months no ware ba kuma se no wo na wo da na won te yawo mente ya mente hwe de wo te ayede bibia kama na wani je ho ane enti akura so no ena saa so ne kosi ye ena saa na tene enko pa ya sa wase enya o ma me yare o wa kosa me yare ne metina ho awu na msa saa enya sene wo ntumi ne na so no da na ye o yade a menene ntimi nda ende no kore menene ntimi nda no so anko complain na obi asa odo no wa anko complain ente ne 4 months mo no na ne de no so ba ye ti saa dam na mo ho ente edu anadwo a wase ma yase ya me kote okodwonso no na twetwe no wase ne de twetwe no ne be mo twetwe no anam sa anam se yale na ode maame no sa kan se enya na wo maame ti afa na wo de na aba me pa cho yade ne anu abo yade ben e wo se chire yade diabetes yade na friend gonorrhea yo eno no nkoda enti ayesa wo ba me ho a me ho a kire me nintam sa me mpene ana sa ai se wo no be ware me wo no be chia na me mpene de a ena me ngo babusu efo na me so mengo babusu efo okọ fa me na me nyare enti sa me yare na fam komo babusu efo o sa me yare komo babusu me ni asem bia ana sa wo sa me yare na wo ware china me na me nim se wo yare da na wo jare na wo sa akọ ware no enti me wo na wo yare da ni nua no ba fie o na ya anadwo me wo na wo sedu wo
na we bisa o say do me nua no be ka kire me ma me say wo so wo me pa acho na wo san be ware no na wono no wonte a kire say emre bi atwa mu no wo so wo koji koko sika 200 million na wo yira na no ne ba ne oba na ekromfo na ko fa na gank so wo be kunji sika no ma omo bo ma oni nyina ho na ese woni enyina mo ji sika no enda yesa no ba na fere ye wo sa ware no enya na oja ba no ba na fere na ma ba no ko ye te ba no ko 2 years ni ansa na oba ware enti wo se wo sisa wo aka kire ne se wo ma wo gonorrhea enti wo ne na okwa akofa ne yere no oba ware na wo nyi ni se go be ma ne bo akwa mu no na oni be ma bi foforo bi aho me ka mama ne hunu ebia na ade go no ne be ye no na de be ye ma wo se mi wo alquran ya som no wo alquran ni na ya bia mu e kire me furu enti alquran no wa ha mini se beti bi ade nse wa ha de to so mienu asa de adwama ato me so eno so me ka yan se be de bedi nse ade gonorrhea wo so na akofa ye no ana mame na se men kan den sa o se nya na mame so anya na mame yare na asa be be kura nya yare ni firi sa me de me di so nya me anim te nya me wo mo sankira ni nsi me medi nse because me ware no me fa na chida because me pa dwama ni nti na be ware no okay into 4 months no so de ba ye cheche so de na sitie 4 months no ne de ba na ya se ye da anajo ye ndo kom sa de be chi o ye dan wo aya na ne be mu twetwe no wo go jo so wo su zedu su ana mi sa ade ana mi sa se no sa wo onya na ma mi yare no na ze de na ye wo no wo ko de mu twetwe na ye de be ye go no sa me ka sa wo se wo sa me yare nya na ma mi yare no enti sa yare na wo de ma me no afa na wo de na aba wono wa na wo me china wono be ja me na sa ka ka dro no mo kontri wo sa ka ware na yare mso na sa me yare so sa me yare aworo be ja me so sedu ja na be ja me no wo so sa me yare so wo be pam me ama mako sa wo pam na me firi wo ko fa ware ko fa yare dada na wo pam me a me do be fa me akwan so na wo be sumi 500 million na ka bu se once say mintin firi wa kura na ase so wo mani sia kwa me do be fa so no ti so be ja wa won sa wo yade no wo be hia no na woni gono sa na tie won fo wa ma wa japade bia o me ba o me gono wi akọ ento wo me ko no so wo me ko ya adwuma wo ko ti ko o ko akes mbanfo wo ko ti a me no ne ko ya ko ti wo ko ti na mama sesa na ya bo 4 days na ya ko tu na ya so na de aba eno so wa san ko ja sase no o do pole na o do half pole enti half pole na o do ye no because so koko no every ekwan no wa na wo twi koko no me ko twi koko no ba me so ba na ya bedua na dua ba de ne ma dua ba na ba ye no dua ba na ba na be bo medua no na me de mi gidiem ba no minjina no ho adwumbone ba ben me kura na aye sedu yire no just o sa ko ware no wode wo se no ye ko ware no ware ba no oba na wo na jai 2 years no ba se be bisaye no na oma hye ho oma ye hye ato na ba ni stade se wonte asa kire se ba ni ku na wo sa ko ware sa ba no because sa sister no kura obi bisaye no wo sedu no ona na wo ba sister kuma ona di kan wo ye ense bia wonu oba na jai bo be ware wo ba fie no wo hwe wo su no woni ye bia amisa na yire dada no kura ye nti no ko fa ne ba ye no mame ye ana sai na sam wo ho mim dia meka kura enti me no because enna no kura ka yam sai mini ni hia me ho nya na kono na mi san se edu ye na ye tukuma ase no ware me na sa na netie oso wonu wu da me hia nda na me ho nya na kono die o se die na nya na kono wo o se me ho nya na kono na me ho nya na kono so o me mbie mu na o ne menda me se obi a me ho nya kono no o sa me kan yam se me no nda wa mi sa ne sa die na nya na kono e wo ho wan kire wo wa se me ho nya na kono e bia wontumi nyi ni stars wasre mame ente sa utumi yi me ente sa me se mitimi utimi yi style utimi style bay wo bo me hwe wani mu enye wo mu a wo mu timi dati wo mu ho wo mpaso no enye bi ne utimi yi mitimi style ba ko be body shira me na me hwe
mani abre mama no omudi ya bebre me say wo se wo ho enye nakono woni ni kwadware woni ni kwada wunware me dware pa me dware wo ho wo true ba bia wo ho kama good now ne da kwa kwada na wo space ho kama he kama meanwhile unkofa bibia anya wo ho ma ho nyenya enti no wo say oba woti ni sika be ware wo Cote d'Ivoire afekura mai se na afekura mai ware wo se mai na afim mai because me feel yenya 8 months na me call last year ibranya mo na me call akura na hase enti oba woti sika be ware ofie na ba Cote d'Ivoire e be ware wo do ba ye enti no na woni ne dayansa na okoye ho ade da bi me ne ndai chaza oba ye no waso obe ware me say me de enda asem de okay me ne no enchia ndansa na oye ho ade nti oye ho ade ya sa na ne obe ho ade enti dabi o na me sa call last one ye to ne ma nyina share na me call say me constrain say ne na o twa be fira ekọ Cote d'Ivoire na o ka chem say onu be sham to dabi me call ye no wa yire me sa na ma say me say mayan nware ansa na shianda wa yire me won say ba ne be ma ahon nya ba ko wa yire me ma menene Eshia asa wokoye ho enti no se woni wuhia ye no ena se wo ho nya akono ena se tokro ni mu enye ne de ena se ho abie ena enchie ena emfa enkonkoye ho but wo wura mu no ho se bibia ye correct ena koye correct pa me bo sa na tie abele ye kodura kura so ho de a wo se me ho nya akono ene sen etire wo so bisa no se be ma e die na asesa wo me ho de be na asem mi bisa na wonka bisa na wonka ana so sabre na fe na gonorrhea ni yi ne ho adie ti no hunu niema bi wo mu sister enya asem ketwa na sen sa tam no because mi koduru ya no mi koduru na yare na asase na wo hunu niema bi wo ho a ususu se bi a eno no betumi ama wo no aka so ho nya na kono bie mu wo hu mi hunu he na sente ma ho gonorrhea na ma sente ma ho ho mie sa na tie okay enti sa no enti afere na ono so ne yare na aba na o se me nko bubuduro na me be no ama no nko bubuduro no o se bubuduro ba yere me no ama no okay ade ba kwa na ehia me bisa so bu wani go so me say na wo to be in stars star dem me e bit to say peja me nine ekwen ekosoro yeah uti me peja na ne and your friends yeah style and your friends ba shane die ninu ni di die peja na ko mu ba shane na no kwa ne style ya woni eno ya wo de gune ko ho ana wo saw na ne gune ko ho o peja me na de gune ko hwi baro no ena de biem meni abre mame Samisrio Samisria na Samisria na no sa asem na me ka no ho hia me pa ena de hin biem ba she ba ku bi ba she no ko da bi wo ka ba ku bi ase fama so na umpeso be ka biem enchen wo da wo nche mu se eno so ni nyina na ne je ho eno ne asem se be ya on fa ko bo ko edu na ne je ho ti akura on dem ko duru on de ena ma bibia sesan me bi sa no se akuma so na me na ote na sa se ne na ete ibisa na onyima no wanyima no abepema me di fire eba bechim enti dakoro ena wo sai mengo bubu ha dro na me menoa emma no enti ena me ko bubu ye me no anso hye nso na wadware na ma sabi na ma mia no na me de rob na me de twi no sa na me ye no enti dabi anapa osore na nso gugu na nso no sa tam na ju na nso no egu na so me fa duro nsi so na o punu no ho na wanom te me dia duro no si so no se du pie ye anapa no 3 o'clock na wai to wai na jana du duro no so adwo nti me se na me soja foforo na bi nso esi so na me de me sa bi dware ye te e ka ni na me so be dware na me nso bi mia na me fa ro no ensra no na wase ai ne nso jana won dware na duro na msa duro na pa nyina o ma bi de duro ni si so duro no gonorrhea duro na anasa hututu malaria na na no ade ya de say was malaria sabe no no ni gono ne ma na gono no na gono no na was malaria na gono no na was malaria okay ente yes ano ente enam se me fancy so
saa dam no so no gugu so na me so me yare me ho mfa me ena okọ na akọpagya aduro no disi so no ena wo kasa manfi no te me de na me guru adem na mattress no eye mienu ena taa so wano edem anam say yare ni nti oba me ho amempene no so wate ne ho na oda wo me ho ena me so me da me nko ai mattress na me da so no eye ne dia na efiri na kɔ no afuom na ya me kofa aduane be no na ma me mfa me nansi ho me kwa obebo me na msa saa mate nyambo china obra panyini o mfantu krom bo o munyina panyini no na o ka kire nse asema o kan no so nsi wa kofa aduane o nti wo pam me nti ho no de mu se sedu wa kukuru me tata na mafo o kukuru me se ana to me etwana sa me mfa na ayi ma no me mfa ni mattress na msa na me ma mattress ma na okukuru o dampa ne so no no o tamu wo na me so ate yare ya nti na me so ate gonorrhea ene didi wo mu pa ba wani me mani abre ene yade ne didi wo mu sa tam na me so ate pa na ada na fa kwa hospital na onye nro ma me akura ho no minti ko hospital kwa awa hospital on kwa awa na wunye ye nro endro he na me defa endro na ye ayisa fufuo ne ayi anyanya anyanya na manom sa enko ensu anyanya na manom sa enko ena ya gonorrhea ni didi wo na me nsanso ayekuro na epro hey me nsanyina akwa me nsi ne makura ande yade na hawo gonorrhea no ena meka ena na wo timi fra wabusuafo bi emmo mo mefa wo enko hospital ana emma kromu enko hospital na gonorrhea no edidi musa sa tam no na ban so be bo midua ban ba fie no ka yense be ma no unua be bisa be ma nsa wo ne sa be ware enti wo ne be ma ja mfie menu ni enti ja mi kuma ban ka yense enya ne hwe no nti ta mi ni twa so no wo ono ko hia me kura panyini na obepem ma se ni se no obodua se me ni mikunu aye fra na lasa twa bode na wo fie odi yewu enti me kura panyini ba no be bisa mse ade wo kura ba ha no be twa msa so wo yare da ho no ta ma yare da ho no ena o se wo kura panyini wo bo mudua wo na lasa ye bo mudua wo so twa bode na wo fie odi mungu na msa saa na msa mate ena sa me kura no sa kwa sama me wo fantikuro nti ye kwa asem no so ena aja obi abo nkuro no wie na mo bisa nse last one ha no mbebisa no last one be no mbebisa no bisa be na se enya no kore wona na ware bibia enya ware na enya no kore ye fira asem no ba dua no wona na mo so wona ni dua no na ma nkotwa ne body ndia mingu na mso yo mate okra ne so akotwa ne body e o se bi twa body na mingu etwa dia me enwu yo o ka za na mso wona ni dua no da bi na me bo ba bia be ma ne betam wo free student mattress no so kototwena bonte ho no se sa de anya bie no na wo se de enti no wo betam wo sa kototwene ye wo se me so free mattress so wo se wo ware me chena enti wo tam kototwena bonte sa no sa woni maka bra isa so wo ba me hwa ma bra isa ba wo se bra isa enya bra isa se menko na wo mpeme me chena se wa ye den wo se wo mpeme so why you don't sit on so one pel and now was so we say there like oh your bar me who say me say what it na brabo enti free so ko na so me free ne so nko de me free so ko me nko e kwa me nko nti na obekukuru me eto twene ye say me nko ende ya na me so me pie na anadwo na mso ne so gugu era mforo soro ho no unya network sa baby wo gina nya network te me foro ko duru na mi kunu na chire ba no wate yanka de no na o ma kontanso wona ka yense be se na ko wo bra na yire na ekono era obi sam say dia ba sem na sie na mi chire mi kunu kuma no era me foro ba so me se me fra ma na se fra ma me se me fra mi kunu panyin isa mi kunu ma se ma me fra ma mu yembe hye mo me se ade tina mo be hye mo se dia pa ma si abonten no era mo be hye mo hanam fra mam se me fra bra me nya no fra no anaju da suom dia asi no se do akukuru me e o matra so ato atwere me firi ne dem onko o se firi ne ko mam ko na fa aduane o tizi me 1 week me ko sra aduane o sister bi wo o ma body aduro e na me didi na sa wo week no e na me di free akura na so wa me di ba be chim sa bre ni nyina na yade no ama wo se nyina e pro na e pro
wono no na say du pa wose de yin wono no oba be fa wo no na yade no wo ho oh dabi na won say pro dabi na wa fon dabi na wono de yade go no no aba ba yi wa masese no wono be hwo yade no wo kukuru sa de enya bi akoto abonten ene watu no pru ompo bi emukọ wose wa na enkofa left over no to bo me say when me say du say left over no why na enkofa menim wabusa fon so anya no hwe mabusa me ba na me de beto me ofanim say dia sinio me wa say ai ana onu ma me nkona me kodwena ho na mo nkɔfa bosia na me nkɔ akura na se nkɔ bisa omo ansa na me se wafa me ba me de yare na ba yo onka me yare asemu me ne ma me nkɔdwena na nkɔfa bosia na nkɔ akura so nkɔ bisa omo nya sa me ka sa ma me kana enya no kore enti mo ka sa me so ma me man si me of anchan bi de nya sa me kɔfa ma yare sa me nkɔ na hia me ti na me pɛ nya me ayado me ho atɔ me ti by side na me duru no me ka yen se adwaman na odo me so me frɛ fatao ka kyerɛ me wo se dia ba sa na me wo na frɛ me sa ne bra friend se e dia ba sa na ka kyerɛ fatao so dia me frɛ kura na so wo ba asɛm na ka kyerɛ me ba ebi kwa wade enya de aha wo se me mpana ne fatao ebi kwa wade enya ka ebi kwa wade enya fie ebi kwa wade ba wo mo japade na nkwa wo de wo ko de gonorrhea ne ko ah esa gonorrhea me ko fa firi se ana me ka no so obi kwa wade na bia ayi ye pam no eti ma ne ka ti but wo de wo kro no wo de gono sanya me ma me ga pade a wonya ya no no aka na de kamenti ase baby because me go am ho de kro oh my bro picture go no me ne kro still what say the pictures wa ho ya the pictures no begu so na wa hwe de yade no e de ye nua ba na me ka se obi kwa wade tu nya de pa na fe wade ko but ye nua ba safura nko ade ofia wade na se kro no wade go no ne kofie be ma no afie no eso wono na de yade ne ma wo na mere a wo be pe me ma se du no wo ka me say mo abre me sa me ne ko na ya abre me na me say asa mari ne mari na be ka ya me say o ma ya minti so mo pam me ka me ka da ni dua no me de mari na be ka ya de na me njim di say no kore susu enti asam no si ya na me hu sa asam akola na ka ya no kore sa ta na o ma ya minti oni hwan ya wo mo gira so e wo ya hwan wo na wo na shen finfin no ba chane hey sa we ye bro no mo ye onwa de na na ba chane what a wow oh me fa cho beti bia ba Facebook Akoma 87.9 FM ne pictures no Cote d'Ivoire what akua bra akua we de bra mu mame like seriously ubeti bia ba o mame ne I so mame na ne ba yi oh wow no oh ne ho afa papa ubeti bia ba Facebook live o se mama o ni hu de pa na ka wo o beti akwa Cote d'Ivoire omoni hu de pa ne ho pere ye bribri ko be free akwa Cote d'Ivoire kwa no wade de na ba go ti wu ye hu he oh ho pere gigigigi ya wa ba kama safura ma we dey kamen kasa ya wa bro Facebook na wo hu me hu but Facebook Akoma 87.9 FM anasa YouTube onso betumi nya bia make us say TikTok gunshot mu gina so what a wow wo fe kama ba eti yade no na yare na aye mesa hey eze mama ya kesi yakura wa ye kesi wobia kwa wade de ade paba safura nkwa wade asigonoria be mesme sa yade enipa so koyo wono enipa koyo omoy fro hwe enipa egu oba won chain no first day awon ne dan na onya ne ho ade o dabi de di kan ne dan na anya ne ho ade etu ko tokro num no e na anya ka obe free afa busu ade na wonim sam akos Cote d'Ivoire koyo ne ho ade na wonim sam akọ se be manya yare a oba ne nya ne ntem so no oba ne nya ne ntem che mema nya ne ntem se mema no enti se be ma no e wo yare na oba no be de kan nya ama sunsuan so na di kan ka wo oba no nsuo no ba ye ho mo unso wo mo na omodi nsuo ni guyamu enti wo mo ba ya na aguyeyemu ye no enti mi nkontam ma wo mo enti yen na yenya yare ne ntem enti yen na nsusuan so no ye de kan fa ye de kan nya enti se wo yire ni nya na nkyere se wo wawie o dabi asa senka wo kam wo bom na mo sam ho yare
na mu treat bo ho oh ena no so say yes ah na ama otwa na aye pose na aye kuro pacha e wonu da bia na ya o ya ti se ba ma no eba be wura mu a na ya wo ya untumi enti wa hwe se dia de yitie atwentie na sa aye pose na aye peche na ba ma emfa ne ba ma mehemu untumi enti yes ah untumi no wonna enti enka se wono na akofa ya de na free baby di abra wo na ba kra de wo do no bibi sa se yina eye treatment o sa baby o emema no eya ba sa ya de ba ma no susu se wo ba no eno akofa de ama eno akofa ya de na ba efri se wono nya yenti enti wonim se wo na wabusue ba wo no akofa sa ya de ne dia be ha no na nsusu wono ba ma no na dia ma wo efri se ye ma no ne nya ho nsusu aso ntam ewu so omo ba ntam be hu ye mu eti ye de no so emfuru nwura wo mu ba ma ne mu ntam wo so wo ba hu mfuru ntam enwura ba ma mu je se ba ma ne de ne be gu hu eti yare no ye ne nya hu nsusu aso na wajae ne sa so onko na wajae ne sa wo otam no fa ne te sa de nya ne totwere na waka cha no hu nya wakono wo se de ne ba na ye no na wo ka no wo se aye posin sa na kura ba mu no eno na si anya na kono no enye bibia ntia so wo hu no na enya so wo kodai na etesa na ye kama na etesa ka be kwakoye no hade ka kwakoye no hade ka be du Cote d'Ivoire o ka wonko Cote d'Ivoire na wo firi ha na wo kwakoye no hade oba kama na ne wo ma ne nsa hu nyina pro se didi ni mu chei na wo te ho edidi ni mu chei na wo ni so wa wie omu wo kura enwe won fa me nko adidie mu ada bi ni nyina won fi no bi fa no woman amanya ma munya sa wo na yare die wo be manawu na tam na to atwene watam na to atwene won ko no nko wu na ko fa wo yere dada fa ne bra onu ko wanya bi o sa wo ba no wo wanya enti watam no atotwene no ka se kokurom ukoi na wo fa se ede me wa say ba wani mu kakra me na me maame ye ngo dwono ho na embe ka skana wonko no ngo bisa o mansa nya za de me ka ni nyina ye toro na me di to ka e wonam se wa fa me ba me de yare aba se me yare na ondwono ho ondwono me nkwa ho ena mate me na maame ba dwono ho te me firi ho e be pe me na man ko ka wi ankyere mo fa ka ja maame se asam mo fa ka da no msu wo fi o enti me ka na o se nya no ko ho me fa yire ka kire o se me ka anya no kore ena me ofa yirka say onim sa alquran wo betu di alquran edinsi because ma me ka no se me di to me di alquran edinsi a se no kora ebenya omo afa ahora na mo ofa na no ayedom ka se bi ho na me de me stress ko ko fi ntim firo se me mantine be peme ne mansi mo fofi o me so me kan kire nti afa na nyame aya madom me ho to me nti me ho kora sa to me ka na asa me se me de ne be famara kwanzo ko mi kan ka na wakura ho nti me do na ma me se enya hwe o de fama nyame na o de kono ko yimu ne ma na me be hye wona am na mso mate tina ne ma me wo ye ho no efrenu nsuta akura bi ase ye ho na ko ya yiye na duane ena o ma me no me de ko tu na nim se ma yo me ba me be di sala no sa atam no wa ju mu na me do na me ho mfa me nti afa na me ho ato me na o ba so wa jami o wa pam me afiri ho be da matres no be ku me twene ye wa san se o ko ware na yere dada no na ma amsa asa na o man ka hwe ankyere no won te hwe na msa o mo so o mo ka kire wa wakoma be se wuntimi didi kura so o san ko ware na yere dada no enti na o ma mo amane no enti na o ma mo amane no enti na ma amsa sa ene sa na tie dia ene o be frɛ ene o frɛ do frɛ no so frɛ bra isa da asa wata asam kura mbeka kire no sa pepe na bra isa ka kire no de mbeka sa da na misa ko ji mu ya me ko mi kunu chiri ba no mi kunu amsa de stia na mi kunu chiri ba firi o wata asam kura mbeka o sa pepe mi kunu kuma so beka sa de si wa kura na wata asam na nya no no kura nya toro no kura pa ana msi o mate ena se nya me boa abuseni aba ba hye wo memho to o mefra ma ba yi me ana msi o mate ena me da ma me na ase so waja wa ware ano no waja me ware no esi aka so ko pack oni ma afri ni enti ho no me ma nkasa efe de me twa se ma me no so je me number se duro no mo ba o be frɛ ba ama ma be hye o mo no so mate me sa ba no so na wo hwe me mentehwe enti dabi sunday na me wo fie me ne me ma me ena sister bi e friend sister abana era obe ya go na me jesu wo che na jesu so na o asori dem na me kuro panyin na friend na no de obe pe ma se edu no e friend say
ne ba be ma na wo ne ncha frɛ ne isu no ho ɛna osu oni ho ɛna ɔse me na ne so wɔde ma me kro pe ni sɛ wɔne be ma bi kasa wɔde be ma na wɔne be ma bi kasa sa na abena ka kyerɛ me sɛ me kro pe ni na kansa na de ma be ɔse be ma na je phone no aso bi sa abena nim safura wɔsa ane ɛna abena mfa phone na abena sɛ me wa sorry dam de me pon ba na sɛ okay wo pon ba ka je frɛ Midiki na beja nkola no ofio ene ni kina nkono nkoyi ne wonam sa yo abena meda wase ampa se du aja me aware abena meda wase nti wo free ekra na se ho ba obusuamfo no se du ama me hwehwe wo da wa me hwehwe wo da wo free wo ba na nya sei manya 7 months 7 months wo hu no wo mai na busuani bia nso nsi ha emebi sa se die na esi asafura afiri ni kru ncha ya ba ha ebi nsi da oh na sedu ne charge a ode bogwa enu nti woso wo jawa wade ne sai woso wo ye de yi menya no hwe omo wo charge bia me ne charge nyame frɛ se nyame frɛ tam du na wanya na mekoka na odi matem tam so se woso ko frɛ nyame ko ya asori a wonye mekoka na odi matem na se no de nkanya bone ma asem ni nyina no ma asem ntɔkwa me ne wo no ada bedu baby no na ni faith e wo osum ne mu no afri ho because of what it ana no started no mon sa no started ye ne ma tai started ye den same no kuma so no okay hello Braisa hello ho empa jo hwan ni Isa ye ne wadi nkomo dada Akoma FM ni Maa Akos ni onu ndi nkomo mum ya pasi ya no wo kasafa unua bema Seidu ene ne yire Safura ya kasa kakaba wo mo ntem no ho aha na ye pasi ye hu se as enua bema no Seidu nua bema edie na watie edi afa wo ma ware no asese wo mu jai be pake wo ne ma wayese edi na woni mu fa ho na me pa cho pi amanye be na ode bo mo pa cho wosi woni Seidu na ewa kura na emre kakra bi mu ne one no ntokwa yade bi bai wo ware no no se Seidu ma ne gonorrhea ne ho ne ma wa hwe ne yade ensubi nyina mu no kura wan pa ba afa ye na we ye kire we eduru ba bi a Seidu se mintumi nware ubiem ti pake oni ema ne ko na je se wono so ba na busu afie wo ba ye no bible sume ba ensumu ne Seidu mai obi ameka hwe nkyere no ti ne pesi ehunu sa anya bia wonim bibi e fa wo ma wade ensensem yi hu ana bela ufonu bele yo mame min bi fa ho na ye wa ka de me so kakra me ni ho na ka fa ho mate o ma wa de no o mo ware te ma o mo ya ka so be mi ni ane na ware no na yi be chem na no wo allo ema na mi tie pa aha be chem na no mo wa na ja mi ni ane hu nu a o ya wa mo ye toto no ho ni fi wa o ni mi na aye fro ho ni ma e to ni ma ni na wie ye na wo mo no wa fa so be ye aye fro no wo be chem aso ye wie ya wo mo se aye fro no yan fa nko yi abi bi jai Abijani ne papa no mo mane me mi hanu fi ha ne ni pa ka ono ne ma me na nya ni fi ha ko Abijani ko di be na ko na otu ni ko ye ta ye from the by ye ba ya ono oba no ya mfana anko akura me papa fie wo kuma si atuma enim se pa se mem hello se pa se mem tie pa aha akwana ni ni ande ne ko tena awako tla awa kana yo no ba ne so man sika ndija man sika nya si na me ni ara ya ni bebi Abijani no wa ko ya ifo atenta kara haya ne ya ifo ne bi anka kakra be ka minsem ma no wa fe ni pa ya sika French sika akwa Abijani akwa ya ifo aba ntinya bote sika dia ni minsem de kakra na sika ba minsem ana kata na mfre ni ya mdo yo fa ne ko akura wo bebi owo no ti ba fa ande ne ko e ti ho kakra no afre ni ni na ye de sei kakra no afre sisi ya hona kura ho kuna ho ko ya na de ya mi ntani ni wo mi wo bia se hanti na do dia o mo fra mi guma manya ye kura ya so nko nsuo nko ja ko to dia ni mi anu ana ye ni nyina mawo so ye ta ya si o sisi
esi osisi kakra no afre ni maame na mtum maame awade na de nya sare ya ware o ukuru ya wade kakra no afre maame afre wo owofa afre wo nia no mo kasa last ni nia ba kokora odidi atem kora wo phone so tamso nyina hia nka wo kuma nyim kora nya bia nka wo betimi agidi batim matem na ye phone so kasa ntira ma wo kasa atem mo kira mi ana ja asenye kwa da wo ha no sese ni nia na so wo kwa nchen ya so wo de yade aye no wo de yade aye ni sei wo de yade aye ni sei ni so aware da ama one oba wo ma sese ya ne ba kora yo kunya ba 25 to 26 ni nia no ya kwala da ni no ba one na ware ya buru be 20 years to 10 o ye nche yade aye da awa ba na me yare sei wo de yade aye me wo de yade aye me sei wo de yade aye me sei sam no nwrai o femi bia nu osu o femi bia nu osu na me ma me yesu e die ne ja o se o tra obi ni nia no almost sika ya sa bra you kumasi ele me nia face kama o na o bai ya wa ma bebi ani fi o na o ko o ma me ho wo yi e bebi e bekin na kwata o so de nkra ba se me nia ne mebie dan no kumasi na yi ni ma na wade no nya de o be sa wade bi on fata fo amra na be yi bi ma on so se de mo fe mi nia na yan ko na o network ni ye se ni pa no ayo se pa aha se ni pa no kwa ko dira la ni man fra we am okay let's start fra se na o chukura ya dia yi ni sadaka no o ti ni ho ana mi fi ha ti na ma ni kuma wa bechem ayi ho ana mi ya yi ma ni kuma ni fra mi se ni na sefura o de be yeru woni ne ho ti ni ko wasa ana ko kan te mi ya no fasa fari mra kuma se na o meyiri nyama ya ma no firi ha ko wasa o ji sa fam de suma me bra ba ko ba ama ndi ba kuma se ani ya fra sefura na no asa da no nipa ba nyensa eni na fra na line no wanfa ani ya suma ma no bi wo de chem ya so nyim no ya se fra ne sister bra o di sefura na mti ban na me se na yi me bra ba ko yiri woni number ani o fra no no so wan kan je sefura se ye di sa fa kuma se ti o me yiri nyama ama o ka je se ni antu na mo amba be chen ho amba fra na ono amba ya sa fa no ko di si se me sa fa no kuma ti si ya ye di eja se de bi anko ba be dia na o me di da no yiri nyama nko se ye ni enta asem na ko ware o bu sumi si akura ama na di sem bu sumi si amma o ni mi ye shi onya shi na no o ko wa se ono ana se o ko shi o ya ko di ani de ya se bi o de be jabo de si jaso wa juma yo ta no ana o de be tra kuma se so wa ware bi ko bi ko ya bi sa fo so de kuma se ko ni uni ma so agwe o si bi se ye ni ba be chem ho ansan wa do bi si ba kuma sa be ni ma yes mo agwe ka na anti ande ni ntime na ante ya da ka ku na na ko anya na so ni ku number ana ko atan ko fra na ba ko ti si amo fra me hayi ba se na o ti ni me tra ti ma nya obi o be ho ana ba fra me no fra no me nya no o network ni ho ti so fra mi akaka mi nimfa asem no no network no ya friend wa nti se ba ya benya nsem mu nchire mu kakra nti na awia ya bo wu promo no na na wo se bibi kakra bia na safura frɛ me pache wo fra wo fra besi wo so no complain ben wo ye fa wo nua ben ma ne ho e kire wo o se ho ma nti ni yim pache na wo se bibi a bo na safura no wo fra na wo su na je se su bebre enti na bi sa ofra wo a ede na wo ka wo se wo nua ben ma sai do aye dai abi o da bi se wo fra ko mi dimu waso wa fra se me mi na tunu kunum waso on mane na dam ho waso kunum na da ya mo si de no tupunum ana ba ya ho sa da ni line so na so ya me bra ka ni so ho na me fra me bra ka ni so on kan jam bra ka ni so ni ha no fra no ba na me ka se na so on ko ke se du ho o na so du ho se du so ono so aye ho ni kuro so e kwa se du so kakra ono wo mo dan so wo pa no sei so ono aba no fi ho ba so ono a wo de o se
What will you say? This one to say that I know Cassie and Yeke. Safety, the Biawin, when two Safwa, until the Swami are going to require not of what is here. That's why I was here to me. You get a father for that, I'm a far wine person. Twaso. Okay. Na ka bi twaso. I'm just say awade look I don't know one person think that how. No bi oba awade ase ye do akọ ekura oni be do so ni no so nyansa. This problem see. You could I am see. Why say apart from the waka say what to the promo no complain bi sa ba bi em. O de me dia bia no waka yi say bia waka ye comedy dia na say kasi on so ba ni ko be ma de e bia mo kasa e be yo bia before this baba. Look where did matter say. You could say you say we could did matter of our make kasa bia no do matter no am say. I will not then o ti do matter sa. It means me you of friend ya na me so maka na ma juju na Akoma na ma friend me ya no am na ka bu o say nke sa no a cheche wa na ma mo atamdie no okacha say unu abema no say wone na da ne ho nyina ko no bio lu na tante me dia me nyam ta kem so wone na da na say ekeka no nti on pe mo ne na ta na me no why na ka ye obayi na unu abema no ọba na mini ana so ono so ofre me bo mama ne yo nti na ubisa wunua ne se die nti na ọba ne se one ne da na se hyehyɛ no ya na de menti menti so no on pe ma ne na no one ne da na se keka no nti ne o de man nti ma ankom keka no to mo ka cho wan ka cho se wunua na ma ne gonorrhea and de menti wo ke no pe me nya no me friend nya so ne nda na so na take kala ko mo ko doctor no mo ko check say bia ya dey fi oba na say fi be man say doctor dem ko on bewu ano na man te wo he ya hu say ya so atata ba no ma me le ma ko aba ko ma tele wan friend you no ma me ana ba friend me say ka je chi ano ma me be fi be chi ma ba ma ase o ni ekura ho na nkam ni na akọ ekura ho ni akọ sem na chi mu ntem jadi chi ya na ma me friend say so ba kra ni na no oba na me say you so oba de na no anu ana oba ya obeduru ya say de o ka say me tinti a di ma say the food and fa phone grand friend you da ye call wa say ya ye dis afo ba kuma say ye friend wa am call e phone no so balance wa mfa na ye hwe eye wunua be ma say du so e frɛ na o complain na yure kyerɛ say bia wo ye ne say nti ene ne nkasa ma no why wunua be ma say du e bia etu bia be for bra ade me yi safura ye mi enye wo ye mi ade we ni ade we maka wonte enti tunefo ma me wo ye bi da no mo ano yo no sa ano ni de mi ane de sa ke mi ane mo mpin fo wo e kura ho no te ni ka nya ba no na se bi abaka se ni ko na ye ni se no no ba fra mi ane de onti mi fra mi nka bibi sa nche mi sa so wo so wonya ni boni bia na anam se se be ma na ye bibi ka krebi no ba na fra mi wo fra na ma me ni na ye mi se so bi o me ko kura na ante sa na yenhwe sesafura se oba beyi ne niemai wo frɛ wunua be ma se du aka kye se safura se oba beyi ne niema onim ono a mi ni ono wa ba mi ni ani nim na kye se lucky ade ba ko ma na kyere yen se safura no kama oba no oba no oba kuma se ne safura no wo me bra ho na kye nka wa kai ko an ko de safura no ma ko beyi em nti ọ̀rọ̀ mọ́sẹ̀ fún ọ̀rọ̀ báyẹ̀ náà ọkọ̀ ọ̀nà ẹ̀yí bẹ̀kyẹ́m ẹ̀kyẹ́m yẹ tí èsì ọ̀tá bá kùmásí bẹ̀yẹ ìjùmọ̀ bí òkùnmásí bẹ̀kùmásí náà báyẹ̀ náà ọ̀fẹ́ ẹ̀sẹ̀ yẹn fásitì fún anamira na òun yìí nìyẹn ma. ọba no ọdị yàrá na efi bẹ̀kyẹ́m báyẹ̀ mú ni mú kọ̀hwẹ́ no. sọ òfin yìí fa. wòfi ẹ̀kọ́ náà se unua ni hɔ ọba no wọ́dí yàrá na báyẹ̀ sọ ọba náà ọ̀pọ̀rọ̀ kura mú kọ̀hwẹ́ no. Me ani pe mo so am pele no onne ne na ani si de na o yari ono se na o yari unua be ma na fi ni because gonorrhea no unua no se enyu ono na de ma no ba da kire unsa unua no so gonorrhea no epie ba ye o enti na che sai bia
ono na de man no but all ban was no opro ni aguna ni pro no me ntimi ya no nyam me ne odem ho me onka ni bia nkyerem so wo ba no opro maami onka ki kyerem me onka ki wasahwada oso ompene ma ni nya ni nya nyina buruba busu ni na buso nyansa oba no wo ho odane mpaso bi odane mpaso obi ne ko bi nkyɛn maami anka so wo opro anka ki ya kyerɛ bia wo ho was one man and not any idea. They say you didn't you. See, no one to me. Mammy, La media, Obano, say, oh no, I mean, the idea, man, Obano, Brisa, me pacha, Yana, Yasum, excellent premu. Now, one on your one on your catch your Brisa, Mr. Chanda. One can't when your friends are ya. The enemy didn't come in. It's Bryce. It's any say, say you are sack of alcohol in a one. Okay. Because my friend said, Barney Brom piano. Now, we said, Sack, is I say, I won't go on. As well as Sacramento. Okay. I saw one, I saw okay. Ya beba ya besi afa no ebiemete fa ha Akoma 87.9 FM na Akoma mu nsam dwumade no anu asugusu a utie no ye fe seidu ba bia wo no ye nya no tina ye ne bra yi edi komosa de be ya unsu betumi ate asem no ase ye twa ye ho ba ye beto as Mido, now then I would say why you stay for Sano. Ono kwano no, Jama wa bre. Akos, seni ya mensani menemu chemeno. E mwa yeti triti. Mentumi pon sorry. Uhu ne mwanwa. Eno mi free jomba ena mi kache use. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Mi hu yana sa wada. Sa wanom. 3P garlic mixture. Ema moja edu mwofu saneno. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madamfu kofimpo kache me se. Biwak natural health Frobi bidrobi omodiaba. Ye feno 3P garlic mixture. Wuko tojene wapaswa. Kasho mi free bechem. Hey. Ni wo kwanwa. Bechem. Bechem. Maybe a chem bechem asamba yo. Bechem. Wo bo na ye de traffic light e dey chire. Na nya asem ketua. Ye hwe. Ye dey na de free bechem ba. Kasho ye de boko. Na nya boko. Mlo na sister be a friend na Mary. Enyina na e obechemo. Enti me ofie na ya anajo. Ena me sister bi na oni ni tifie ho. Ena me sister be ka jam say na Mary so me frɛ me mbra. Na me na no wonkobo. Me ko ye no. Na ka jam say me okunam se me nikunu. Ena se sa na tie dia nikunu kuma a wo pɛ me Akoma no. Me pɛ na ngam so. So pɛ me Akoma ne de enfontu nyankopɔ anim de nyame be ka na ye no kore. Ti wo ko no na se me fa me no mama wo ka na de ama be ma no. Abe na afram su yo na me twa na ma me de ma na wo ya wo de no ma na ma be ma ana be ma na je no ma na o frɛ me na frɛ me sa 6 months ansa na be ma na be free na o wasa korpo na free ho bai to ba ya na aja me de na kyerɛ me ma me sɛ be ma yo so be wore me oni o na ma me sɛ ye nti be ya o timem me mo no me nimpo to ba na 3 days ana me so me ko mem ko hu be bia wote ana me ka kyerɛ sa na tie dia me papa mo mu ni ha me ma me na wo be chima papa mu nyina kodifa sana tie dia me kola na akonto de manasa nka ba be ko bi ko dura me de to omani nde o mbe kan me ba ba ka kyerɛ ti me ko to omani nyom so e ko da fam sa wanya be ma o so be ye ho ade ade ana bra na be fa na bra
matiefo nyina ha emobibia akwaba edeba akoma kasevede kese eso onua tv sede ne udi nkomo ye wada bia efe apomden ho no edu ye wada na da bia ye ka che se ya ma na ese da no anye da ye mo ha ye busa se ompo no emutesei ye si afimo ene da etoso edu nwotwe megidi se nyame ode ye kwa nkakra na emom se obetumi akọ atwa afe no ama wanigi awie paya jesu apomden ho nsem ekoyie enunti ena awie bia ya wada ne aba ne no wadi nkomo ne atufo afo apomden ho ene ye ne odi nkomo kakra bi simedupe every piwak natural I the 3p garlic mixture ye de abadwa so edru nwanwaso a ene Ghana ha enipa nyina gi atum ehunu se edro no eye mekasa kakra wakotie adansi a amanfo edi edifa edro hu na abehunu se edro no amanfo anom na age wo mo papa enturu ma membo bobi so enkyerɛw ene nkomo a ye di eye menstrual disorder anasa menstrual cramps ema fishi kro eye ade anyankopon wode kyɛyen sene be ya abre nyina no oba won so wo hono a ye nkasa wo ye bema e bekasa wo ye oba because oba bia no e wo se wubu nsa no na eboa so ema ede awo ebrew enti oba bia wo mu ne nsa no ya na yare bebre no a ena ene no edi asie enti se wiei woni 3p garlic mixture ehia na chese apomde ho nsem ene ne o eba beche na ye kasa menstruation cramp a eyedien ye number ne nyi doctor oba ofichi kromu eya obi a wohunu bia no Francis ane no eni nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 24 kaisa edro no eye 3p garlic mixture obebi ho no mu a afichi kro no ebi de ba ntempa ebi nso de ekwa ekire kakra but baby de free 10 years de kwa 16 years no e wo se wo sha sese ubu nsa na fe free 45 years e de kro na emu nso no ebi de omunya ne ntem obo no menopause no e chi ne ntem pa obi nso de etwe kwa akire ansa no nya menopause enti nenye menopause ho asem ne ye ka na emom ye hwe ye menses no obebi wo no ameka sai ne nsebuo no eye wa wote ewo mu no enya agoro obi de ye bra obebu ne nsa ote yaw ebre nsabuo na nkasa eba no ote yaw ene ebre obu ne nsa wie ne hokran de aya na ehia kese because Maa Akos obebi ho no mu a se obu ne nsa wie wo so ba obu nsa wie no wate asi ovulation obi ovulation e sha ase 9 days no ebi de sha ase 10 days ebi de sha ase 11 days omo cycle ye 28 days na sha ase on the 14th day enter say free on the 11th 12 13 14 15 16 o yes 6 one hwe abanyem enti sabre no muso sasa wo ti pain kitinkiti bi ovulation asa wa yase ye wo ye bi ni adeade esa nyame ye no ba ebi dia no odin enti eba sa be me eba no ho a etitira warefo no na odwane na dwene me de ma yase me ayese afi koba sa na awo no etika because obi ho no ko hospital be 1000 yesi bibia ni ho wobu sa wo se ovulation time ni duru a wo ni be ma ni hyiam obu sa ma ni bia wo se eye wa ya no wo tinti no ontumi ni be ma ni enhyiam saabre no ba saabre mu na esa wo tunkosu a oni be ma hyia e ma awo eba enti we ya asemsebe enti si eba se na se ni wodi nkomo na watie ni yie na wa pe 3p garlic mixture no enu bebu nsa onte yaw ubu nsa onte yaw wabu nsa wie no okra benya atenka bi se be ma no kra na obehia because ovulation mu no onte yaw biom se na kane na wote no a be ba ho a na wudwane medafo 3p garlic mixture ye dura embe bi na no ase ha ya me wie me kasa wie ya reception ho sister ba ko se modre ye o na me mu mensa enso me num ye mabu mensa okay we say adansidie kese pa me ntwantro ase ho a e the 3p garlic mixture de wo ba ofichi kro emu how bia no ena ba betu sa ha na se e de amount ye wo ba ko ye friend se minohagia ne ye bra wo ba obu ne nsa ne menses no eba se boom eba bebre ene pa de boarding obetuma yusu pa de miensa e wo bosome ba akom ene se wodwetre nyina na ahye e wo se wo hwe ne yie because menses ne kwa se ba bebre e wo se e ya dantemu ene ba akoso ne friend se aminoria ne ye bra oba no wono a onu menopause onu a onyem eso ne menses no emma
na eto de fibroid ebre ema ne bebre wan hwe na ebetwa wawo be mu afua ye kutu na afia kofa ha bebre no a e de abro de etwa to ye oligomenorrhea eno no menses no aso beba aso ma obi de wo hye pad ba ko a kitikiti ne besom obi se enwume kra metimi kra sa de no bo ena emani bi ani age because on top pad misro yare na boso egu ho e wo system no pe 3p garlic mixture no na entimes na ba bebre no so na afa emeye adantemo ba so anya de a obeti ya obia ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na obibu sase na menses de den na chire no help me ba ho because me see so me yebu mensa na me hu sa de no afa de say na eye me bumbum makora banketenkete ebi yesa enno na ye no ma ye mpese ebenyinsen no ebi wana ne wo ho mfa te ma o menses na bebre ana banketenkete ana makora ena de bibi hyehye yensa ho no eno so saa na etie obo on ma ne ho mfa obo setimi twa na kora hwe obi so de wana menses na ba bebre obi so de menses na beba enketenkete etimi ko fa afigikromu hawo e de bro obi so ho no mo a wawo na wo achi no ebu on ma afekra no onyinsa ne bechi wo onchima ne bechi eni so wanhwe abetuma anyimasi afe bonso onchima akora na chi eni obi so ma menses na eba no yewa obeti kransa na menses na ba no enya asem ketwa ni nyina nkamfu no edru ba ko ebeboa wo 3p garlic mixture obi so de ye fibroid nti onchima pebinum na enane no na bibia enkoyie emfamao ye number ni efe doctor sisia memo oyare so no nche se 3p garlic mixture entumi mboa enenye menses mu ya wo nko na tu ase na emom yare bebre wo honto de ofre doctor waka o menses ho asem bewie no na ebia de ese hawo no na wo de no so atato se 3p garlic mixture ebeboa wa ebeka chose kotobi nenom emwa wa ye ma wonkoto sika nwu because nya sa ene ye no e wase ye ho na obi so ho no mu a obeka se menye we mu bia esme menses no me wo problem wo ho wo de frɛ yen ne no eni nkomo je number no na ye nti adanse ketua bi a amanfo ADF adre ho ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa adro no 3p garlic mixture ye basisia Miami de medin de nyako adego nyako mekase fi abeka meka nse 5 months ni na me wo hwa me hunu se me humi ensi suyi asa me da me ntumi nda na makoma bome makọ hospital ba still na ade no eguso na eyem no we na me ti so mo ye announcement me de me yi to we na like mo ye we about 3p na me ye se ni me try no so bi afaja me koto ye me no mo ye me no no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo hwa sim hu se mi ntimi bibi ni na mi ntimi mani so mi tim ade no mi ntimi peja mi timpo ye ma me frɛ doctor na ka kyerɛ me se oh me frɛ number na gu we no ka kyerɛ me se oh man no maduro ni bi na I think say na ye me no so kyerɛ me se de ni nyanto base na eduro no na ya we bia wo ho ekotwe no eyi de eba nso eja nso mi nyanto base na o ka semento aso na me no eja me so me hwɛ de na ye me na me de na metimi hu sa de na se ye stroke o se ye de na pese chimi mi hu but ni nyina mu nshi kan nya me se me course we di akwankyerɛ no ne ne o kyerɛ me no me adome ne metimi ye tie a me tumi ye bibia makoma na ebo me no me ge da me ne fifie wo so wa ye drugstore adwuma da na manu mura nya manu je bebre no se sara na de na won koto 3p en checking na Maa Akos ayi wose na de na won koto 3p na chese wanum bida it wo che ne se onkoto bi Maa Akos ade ye ne edi ho adanse o e de 3p garlic mixture de ye ka ho asem a no wo se ye waduro ene ye waduro o de okuma se abowura kole na ka eba Dani heba Kriske heba ubenya biato hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di hwene mu wode wani kire Madina so a Health Alert Clinic ewo ho wode akwa wo se o pe 3p garlic mixture Ekus Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk
Kofsam ena Angel Herban so Accra or Kanshi. Edro bi a wonum bia betumi anum 3p e de aka ho. Ye number ni ye Fred Dr. Bra ye de Yankoma twetwe no AC no. Number ni 0248 92 88 24 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture edro na wotwom ehwe webo into ta na osomye nyame bo a that's an innovation nyame ensha papa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a ena waso eguso a wotie no mamenkọ na mensa ne safura ento ayenkọ twetwe no so yenya bema no nti ye besan afre bema no enua bema isa na ye no atoa so na anye bia no ne nua bema Seidu aka kire wonum se wonu so ntimi nware obayi biem ana wo gya yawade ye oma ye hunu Seidu asa akwa na yire pani no esan enene netie oma ye hunu Seidu aka kire isa se anye bia na yire kwobọ dwaman eno so oma ye hunu edi ne si ya ukunu Seidu ka kire wo se wafa na chi me ba so ma wo wari me ba fio no fio na kitchen wo ho e na odi man na so ndam na menye bebi ntena nu aduane nti bra behind dan o fio nti fio passage no so isa dabre ni wo nti bra na ni mo dabre da ho nti ho na metena nu aduane te da koro me wo na se frem ayi wasa korpon se me nu ankunchire aduane asema kwa ambianza ankunchire aduane ase kire sen asema ka kire msa kunina na asema o kama menti ase me nu ankunchire aduane sen na yesa bra na meti na ni mo no aduane na je bra na we mempa na ana sana waye wa adwene dia se na Seidu ni wo wan na bo na mane yesa wo no aduane wo ho ende ma me minnim gise nyame 87.9 minnim gise nyame wo like wa catch on say enkosa be man ho ene ni agro wa ka bibi sa kire wo da ene wan fi da bi bra no kra me ni agro apart from chana wo me ne bra na okay ma me ya be ma isa Hello, Nyamisha pasa wasa ya jimi so ebiemu na isa na me pese me bisa wo se wonu abema Seidu wonu mu se wakofa na yire dada no mini da me wo bua se ho ekura ho mini ko ho mini da sa wo mo wo ma nese se woni na yire na no one ne tia woni ni gya ye no wasa akofa no wonim da mini ho se mini da ani wonu abema Seidu di asemasie o mini da wow na me hello mpacho mame man obano lo no se fura se mi se fura wo mo nchi ho na mo frame anka nya dia anka me fa call oh da bi se se no si kasa o person we did ma kan mi ni pa force ana what after we do what ebo hunu na de o kasa da se ni no se ni kuma di frame phone to di ma kan ni kuma o no se fura lati ko wata ta yi sa fe wa se ya we friend and film wamfa call that we the phone ba ko go me different number to friend wamfa o friend so woni ni hia na mo kasa me kasa ke si sia no se ni safo ni ya de ko ana wo tun tire me kiri bo ato ko wata ko ji safo no ta so ni pa so won ko kuma ti won ko bie da na yu ni ma se ya fra wa wamfa ti be pa so ko wasa unu e be ma Seidu na ko ji safo no na me kwa na ye ma ya me bra ba ko le baba this safo ba kuma ti e be di 1 week ko kuma ti so o cho no wa ye da no wa yi ni ma si sia so na me ka ti aga mo kuma ti si a ye fie ho safo na ni ma dia na chese brain say na wa dia na gu o o so wa ri bi o ko ti sa me ni ma na wa nya da bi na unu e be ma ya dada ya ko abijai akwaya ye fro aboka sika je nti se wo ba wa dia se ko abesu nchen ni na se je ba kuma ti wo ko wa sa o na ti won bisa no on ko so da on ko gada on ko pe dia ni da mi nua no na ye bi bia ma no na me pa jo wo na isa won ko ho na won na ka we nyina kire wo me pa me ko ko ayo awon bisa me ba ho on ko ti ni dia ni no adrem die di aso me ko ye wa ba o ko on pre dodo say ma ko wa den pre ni kura o ye dia ni kura me ko me kura wa aso de bi on wa ti na so de bi am so me tie te me ko ha ni mi a ti ni ye dia ni brem di e ma ni di me no nti bone bia me no nti bone ya me no nti bone anka me ndi na chi nko abijai krom enko ya alifro ma
na wo me fra say ya safa no so ya safa yu niema ma tuni pa so me fra safa na ba kuma se ti shara na gi safa yu niema so awon fa ko ma so ni pa se san wo be chem ti sia ya fa na abna ni kan ya sitan onim no sitan abna so ko bo na manye se ya fa ko sa awon fa ti ya si bra kuma se no bi safa na ba ti bra be yu niema o se gite en ba be chem ho ada fa ansan wo ba be yu niema na ma ko si ya fa safa amre na fa yu niema na ati mi se na unya ma say do so pede so say wo ba yi ko se de ma free wo na wade o ni ne ma free de am na no won to no oh nti ma le de abagbo ani se won kan je se safo no kuma se won kwaji wo ye fie ye bi fie nyam papa fie na safo no wo ti mo se no ebo munu anu na eja na wade na wo ba na eja wade obo ane so won ware baba ane so won ware baba na so say wo ba ni so ware so won ware o kwati sa na ma wonye nde onse eyawari ebia na bufuo na aba enti sabusuafo transisi ebe ono na ti hono ni misa no ono so orkoduru ya na oso ya mfasa wo presa fo anu ko jini niema on wari bufuo na ba isa bra ise bufuo na ba enti kamu fremu ni aba mai na mu fra wo bai na mu ne na trase na ne ka wo bia masiesie awade a enru afe na ebuo die ano na ta wadi gonu dan me ya wo ofa we o kuma se o ha no asandu sika o ha no asandu na o sika o asandu sika na o sika san fra na ni bofu na me fra ni nia no se ani omra o me fa na mu nyina mo nkoto ekura ho ani do dia kwa na mu nyina atontun wadi na da fa wo do ko ekura ho o short se ni ba won se ma bubu jama ye dia sa ko ekura na se ho a wuko okra na wo bai chese wonye hwe o wunu ebe ma wo ye bibia ma wo o so I think that ma ti na wo no onye onko on pesikam emma no on fa enso onye ma on pendija ena me nya no so ye se ka da se ya ye fo na kwa ye no wo sika wa se no su nti onye abote sika ba ni nchemu a obema ni sika ye dija ma mi je ya so to le fo wa se na yi enkambo fo awade ho niema atoro be gana ha ya sa kwa bigan akwanya yifro ma mi wa sha nipa nai fi ha kwa sa ba sam ketua enya sam ketua that's why by me be sunu mi no mi enta o almost kind of ton yama almost nya be tere no mo bi na ni no seti eno ne ma mi na bu fo ni o na bu fo no so sisa ni niama ba ka so ni ma mi na eno ni kuna yem sei ni ma mi no so ni so wa mi ata ni ba na chi oh na me ka che ni ma mi na so awade ya wa sa o ba ma awade a wo wa ba ma yi awofo no ye nwure ni sa o ka bi o ti je na dia aka no pro no ta na ki ai wa no pe onye no kura nko nka na mhehwe na wo hobi na ma yi na ni se munyi ni se busuafo no mo an mogu awade no because asa we ka dia we ji ne yonku dia tum oba be ma ne ka ne dia che be ma ne busua mo ji ne di na oba no so aka ne dia che ono so busua no mo so agide di enti ma mi ono na nke ya kwa no na ma me fra ne so be ba na ha na nka me ni nyina akọ ebi na 3 days 2 days adi chi ya no fra ne se oba no le ba no so ware bi o so sa ne nia ba ba nti kwa no ye nya nko bi na m so yo ene so sa ne nia ma de ba ya me bra ne fra me se ne yere ne ko am so yo ba so na mi bi se wa se bi o se o se wo ko ho ne kokko jinsafo no e de e ba ye but e bra wo be yi ka se oyare no busuani bi entumi enti wa nkwa hwe se e ye ma yare ba so de mo tumu ko ho ba so mami mo ti ko mi ya pada mami pa cho wo ba no wan ka so yare wan fa ya de ya wo ka so nya yare e and me de mi nim de someone kasa wokai on say problem no start free wow ene ma wo ba yi ba ye nti se de mutumi kokwaji ki yi senka mu ye problems no wadwuma e bia ka ma medrum pempen so abedrei wo ba yi ma mi na be tra o ba ye ma mi pa che wo ba ye wan ka ya de achem o si o pe yen fa fa amra no yi no niema wo ware bi yen fa fa amra o me ma ni kuma ho wa ye suta e te be che mi suta so de ni mo ho so yi a amangwa sia na wo ko ho toku krom shuta na ma ni ko office ya ayo se se du ma mi anta na wo no
no was Shabrazo, the banning for Safamla, no going in Yama, no mamma saw for me. The law was Shabrazo, and I'm the man there before Fiacolo. No, what's my father's a fan about it. There is a fan about you, Yamanako, bed, you said, can. Try to me person free. You never my is I want to say charges bay and na say do a buffer bay which ramo. Yeah, moon said there been a sub bay, you know. You to be my brown and then Trebium Obekuno. Charges bay. Maybe I'm more charging the answer. Was Linia or more dear what one Kabibiasa. Maybe I'm more charging in Chile, Mrs. Obana and say, about them and a meeting of the blue and then more or swamp on an end. Ya dear, Papa, and no maybe big cat and cross war, ya dear, what's it done and you have money gonorrhea? It's Papa, wanya gonorrhea wose wona yana na sekeka no but sisi a wo ka say wo say wo ka say wona ne nko hospital na wanko wona ne nko hospital ko treat yade ben me wo ka no me se me ko wata no na de ga go mo ya se na wo ke se mi wa ha me ni lo me ko wata no e no se o ne da na sekeka no onye ne da na sekeka no na se du so se ni oni na ko mo na me ka se se ka se oni ne nko do hospital na ko mi ko cheki ana me kanu na say education so oba ne so onko hospital bia abeti aso mo ta so mo nko me so wa ha o ma nko sisi a wo ka se wo ka so oba no ene no hospital no so onko di enti na o ma ne ya no ko ya ko ya ma ba ne ko ya nti kan we se we nya ma am say ayi mo ko ya no wade no ha mo pa enti ase quite intense ano asa ha mo kaka ano bia haye ma me ta chopi ma me sebi ta cho haye ni anke ni chi ko ho onu se fura no go busa na obaka ni fu boni bia busa no a ni nti boni ni di na chi a nko ho nko ya na ye from ma ni nti boni na nam sanse mi sem ya fa no aka na ni no mo fra no mo to so mo di matem ana ma mo so ya na mo go ana che so oba no yi ya no wa wade ani mo wo ka ba ko obeka mienu safura ya saba ni kaka no afẹ mi wa ni mi ti to fom se awade nya sa wade nya de bia na wo babo charge ekuru yo wade nya nya ni na nya no baka ebi ho baka ebi ho so awa se o mene na mi no mpenyin fo ho ti sam jona te nya ya ma fra won ti na se wade na be sa wade na ono na so ko nyi ni nyama wanya nyi ye ma ni nyi bi ko we ngu awade media ofire kura ho no le premier bra sa so man sika 500 Ghana cedis ana o de buy da me ko me bra bo mama nye so man 500 Ghana cedis ana o de furo ka buy e be duru ya nche o ko me yaman ta fa ko jiri nyama yaman ta fa ko jiri nyama isa no mpanifo na munyina mo ni no abusua na mo nsia na mo nsiesie awade no awari enya afe motu kwan yakokwa ntenten mo ko na bibi ya mo kura no anka akwakwa ye waste o nka mi nko wu kwa nka kwa no si ka ti na wa ka se gege sa na me hu ni se wa yin ya no pa onu so suban ba kwa me hu no se wa yin ya no ayi be wa me ayi mani de ma be na no ba wari se be kura hono ja se wa uni mo kura ko ho ncheri de me ya de ye bi bia ma no wa na ka che be ma na ka ya na wa na do ani ko hu ye ma ko shu bia ba kwa bo na yire bia na yire ya on Dabia Oko. See that I will say Dabia Oko is
ɛyɛ dɛ na wo sa da bi awɔkɔ ɛnse we de gya oba ne bɛma wo mu nya nwoe enti akora bi anwo nti bɛma support ba no oba support bɛma mekim ko di 2 weeks we kura ho ubusa maame na obaka oye aduane obre bi asema wo kan wo me se ye bi se isa se eye bi sa se du se bi enti no oba no ko nsuo wo se ebema no ko nsuo wo se unu abema no ensuo no oba no bu ni nsa won ko ho nti o se na wo so unu abema na ko se nsuo ba se wo debia na obu nsa na debia no ko nsuo isa debia no da wo ekura se wo ko how many times me ko ha de me ko about 2 weeks and time to have so I say 2 weeks ring na no ko ye we hu say gragwasi hu nua be me eti so ko nsuo ba hu ni anu bi wachi ba me bra no aka kire me so ono ane ko nsuo ono ane ko ja me bra no ane abo mamane awade no magu na wie nyamna no bu we ye san wadi nkomo kire na fe ye hu ni ye betumi aye awade no egu awie wo fa afrisi apo ya fi ma tuye da ami yi wo fa me fe o papa na ihia ukrumu anka me hu sa wo hu wo fa na de ni we bi na ye kira me de awo be saduonu nu mu sa wo hu se oba no ekowo ba sa na ne ho sa ye fe no ya to no kana kire da sai dem ani wo fa wo me de kira anka me wo be aduonu nsese man ye sai aduonu be ebi kura me ni wa monko se nyemia enyawa pa wadu oba na se odo na enye we num de ni bi na se montem ho ase na se bi odi a kire be wadu wo ni bi ana je se enye mekeka ne ma na wonim afi fufuru ye do nyankon panse so odi ahene mu na dokota se mema mahwefo no motiefo nyina finhia pa na nenkra no odi fi South Africa ayo South Africa se me ken me ka sei o hwew o hweme nti buru nye ya mante nenkan nyina nyono nti se de wan hwe a ye de be kwa akɔhye kwadantan quarantine Easter yo go fere bere no papa quarantine pa quarantine de ni ye kra shedam ho da quarantine mu de he no ye sise kokoko valentine minim de ti am kobo ne dine ekuru bi ba mu obi nyemme na na ntimi mpana so mkra enti oso chia wo bia na afi grace gefete heba kreneche ye di adwera di dwumaso bi wo ya so ye se ye ohwim sukun kwantana so ana se new atwemota petroleum han bia ye frɛ no adwera eduru ha adwu be kan brofo sukufo ne nti na adwera de megidi se okani be bia anim kane no da so no da TV no so ya TV no so kama sa ha ne ho asem wo tworo nkro no wo tworo nkro no David Dwom edunum baako so anse edwum sei ayese sonsono woni tire enti David Dwom edunum baako mo de wa wo tworo nkro bi asese kura de da motete fon so bi ho ne kenkan hwe adwera ho asem no nyankonpon kan ho no okay ekuta sunsun mu enwuma bi asofo kura yusu se oye sofo na se wonim adwera de ya na se wonim no ho asem a aka obi bi kro ese so ba glace gefete na ye kirewo afia yesimu de be musu esan kwanhia ne mpetuwo de some pese bi beto a fu ani kiremo glace gefete heba kreneche and abobi tire service kire se adwere ye de dwera enipa ho pam musuo esan ne kwanhia enti David no penso no so hini David nyame adafo pa no enso so na de efe ye ne fe nokwa hu obi hu kura ma na ye kwa ye o yes ani me nyina awie a okohye ne dem nu no ho su egu onyankompon so owie no opra no ho musuo a adwara no de pra no ho musuo no so ho nyankopon de tumi nyame no anso na so nda yesa de waye me de ache o na emo musuo be firi wo no abusua so a kope adwara
suo hu wo de adwira no ho bo ye nso so kra no ye kosie funu a sebe na se ufresi ye ba ye wonsuo bi a ya de foforo ye nsa kane ne de ye de adwira gunsuo no o de afoforo wonsa na kire se na eba abodie mu nyansa pe nso afemu a esa pam emoa ene hawo free mframam ene nipa ho se bia ba do so ase hwan no ya amoka no virus se bia nipa na wo free mu amokosie no se bia yade bi won ho nti mu fresie ye ho ba ya de adwere gunsuo wo de ahokoro banam nyana eno na afi yedidi dwuma so na ene me eyo no Dr. Call South Africa no anu asa ko hunu se South Africa fu mfa adwere yi ni agoro ebinum timi ye ne garden ye aduane bebre uduru o mafie mu ayedi etwitwande se ayi salad edigu mo so di a kire se ene me wo mu anipedi a eyoma no no aba be bobbo so amamo na me mabon enti mo de memfa no mbesi mamo na me se afia ya hene mu ya we ye opepombo so mi a ye de adwere ya opepombo so mi a ensundai se umpese asan o how any amani bedu achi na afi bibia ye toten ade bia do nsa be so bia na ye yie edwa na wudi a ekoso bibia braglace gift heba credit ana ofre no meseno a wo de wo se ye nkyere wo adwira ho ne makakra na fa bo ho ban kra nsa no aba enti Dr. Glace wo mandeda krum South Africa enso tetefon ye amidi nka boy ofra on befa isanse wo hwe cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 246 0246 518 518 cello tele 003 cello 246 0246 518 cello tele 003 bremo na yo adwumi is that Maa Akos me da sia me won shira pa na said your fadi ka kan na adra ene ye ka ho asem na brofo kasa no ye ka ne se Pestlane ena South Africa for so omo frane elephant bush esan se sa haban no osum so na duane kase pa no South Africa ho de ye frane elephant bush okay ena sa duana sa South Africa wan so omo sa frane no spec boom plant plants boom plant and I fan and I say scientific name so a Portulacaria afra and we are scientific name to be born about one day spec boom plant I know me to be na sa byway said of Fedi Kakai na no ma bebre ekita vitamin A, vitamin C and a vitamin B complex okay and a phytochemicals bebre omu aboa nipadua no se fa honamani nsansa yare bebre se minimu kro and a sebe obu ho no halitosis sebe nkabone wonanum ni nyina sa ahabai adrai aboa ama etimi to asefri nipadua no se obu ho no oya ababawa unsa Maa Akos obi oya ababawa no wo fofora ya na nufuso no eden se ebi betimi abamu so ko South Africa ho a enu de ye omo yi kase pa che se omo de be salad ama oba no ombe twitwa ne sa ama na we enufuo no ensuo no bebem sesi a breast milk no ebe ba within a day and no pakosi anwume na ba ma akola no otimi numa optimi breastfeed akola ne kama enti sa ba ha ba we se ye kase bobo no ma eya Maa Akos yen sorry
se maya no pa no nsia kwesi anwumre no nsia yentimi mu boso enti na medi kan ka se kita vitamin A vitamin C and a vitamin B complex ni enim dia vitamin A C B complex anoma we eye woni padua no aside that phytochemicals nso wom a etimi yen senkyerene ne anwade na etimi bua mase wo de sa haban we egu ensuom wa bra sebe musuo bi aba ni padua mu a etimi ahohoro enu nti na etimi ya sa nsenkyerene ne anwade no enti de ye kan ne se esan se ye nsenkyerene ne anwade na etimi bua Maa Akos ahaba we kura stroke kura no etimi ebua etu ase eye no ma bebre me kasa mekeka ye sorry e dog so panti ya ne ye kan no ma kakra bi ne ye pese e kire se afi wei ye de sa adwra eye elephant plant anase purslane anase spec boom plant yi eno ne de bedi dwuma pa kese ewo Grace Gift Herbal Clinical Laboratory Services aso ho eno nti de ye kan se o how bi atena obi so ache na wono ankasa wo ya enko no famla se ye hunhun fam honam fam se nyame asem wo kan sa Psalm 51 of akotu ye no wo se awrade fa adradware me na me ho emfi enti se nyame asem kire se yemfa adradware na ne ho mfi dia ene ansuri be san yare wo hunhun fam ne honam fam ama de titi obi bia na firi honom enti Dr. Grace Bodu ofri South Africa hoba wode beye nsenkyerene ne anwade o even wonya maaye kora no ya sha se didi dwuma ho a ebro so chen so na esanse Dr. Grace Bodu okodru South Africa ho no ababa abi broni ba wo Mozambique ni no yare nyame nam Dr. Grace Bodu so no ato enti wono ankasa to nanum tuo ebre ni nti ke ebebo video no wa ha momate wo ba na anum asem wo se obejinem ama obie branch of South Africa ho Dr. Grace Bodu ko ho no wo the company bi na invite no eba company kese ho e na invite no okodru ho no esanse broni ba no odi nsuo keke e na aye nsenkyene amana sori afri ne mpa so enti wo sese obetimi nya sa nimdie wedi a eni obejinem South Africa ho Dr. Grace Bodu bie branch wi a ono ane kro Mozambique nso obeba ko bie bi wo Dr. Grace Bodu obeko enti se ye tena Ghana ha na nimdie sei ya mamrofo abagia abehwere fri nsem yakọ na se atena ha ma yenso so yare na ko adokro ye na ne enti de ye kan se de titi obi bia de ayekoda na obi afri se on de ade we de ase ntimi ntu no won famra ye de sa adwra ye spec boom plant ananse purslane ana elephant plant ye de be yen senkyerene ne anwade ohonom ama nipa na hu se tumi e wa haba mu enu nti na Bible say ye ni aduaba ne mfa na haba ne nsa ya maame no oye dwadeni ananse de mo frɛ no business woman na ya de do be kan no mande da kurom ho na dokota age no nti Mozambique ho de o se tie bia obi bi nkura bata be family mo nso makọ ho nti mo nteme nka no maduro na ene se ye o se ya de da wo so no ukodokota mpo a onhye den hunu ne yade ban na ye o se sunsun ya de a Grace Gift ohwim sukun kwanta na so asuofia kwan no so ana nu atwomota petroleum Okotis Family Love International School ene nkwada school na omo kambrofo se nko no ene edi hwe ne mu oba ya de bi eda so bia mi so aye mi achacha kwata anifra edi mfie dunum ana emu silence ana fe akwadworo ne sebe jimi radefu eno de ye nhwe etimi so de monye numbers no na maami me do na asempa kire se wo ye pempen yesini no na ya o kasa ono so ebe kan bi no asem no o kan to se yesitie na se din fofura me de amane se unia kokodure nyatwi ni din na se de yesitie na wo fra ne tuba no obiem se me ba na na wutie na mpa monye dokota no ma no okay 0542
tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 244 0244 126 126 12 tele 123 cello 244 0244 126 126 12 tele 123 na your friend say ekua koko brube ya yidi ai ani so ni koko ni paye a ni ti se de ewu kan koko ni nya paye de ni o kan pem ti ni friend ekua koko no ni koko Ayakuba ubedanse Ayakuba 87.9 FM yechia Madam Patricia Mensa utongari ni aduaga beans ewo cafe Maserati yese won fa kuma mu nsem ni agro kra ye mami Beatrice Spio Gabra wose da bia obeba ho no na mame wafidie no eda ho ye appeal nso na wo de kakra nyame nhira Madam Patricia Mensa utongari ni adua ewo cafe Maserati nyame onhira wo pa na me kunu ma posifoɔ bi bekwai Evelyn police ni Evelyn mechiachi amo Pilato na omo hia me kom Pilato ba ko pe Inspector Timothy ya chiachi amo mame na ase wani ade power no ase me hunu se safura wo so nyemre wani ba ya den papa wodu wani ade kwa ware mu Ochantro. Mesi would na se me hwa wa me no ti me hwa wa me hunu se wani ade menka isasem dia me ma observe na me ka kire wo no me say me hwa so wani ade dodo Ma me yaw yaw wa fa wani ade ya kwa wade am asa wa no pre yaw dem ko fa mu nti na me ka sa na won ti sa minti za na fam so se nya no kora we fira gross sari jini daki opa me no o se me fa na sa fa ma no e to ni safari film nsam na o ni safari film nsam no o se me ndra kuma ase na me da abon tana na ma wari ekura no afi na egoi last year March na mo ko wari tinka this year March be ya 1 year 2 years eni enye last year March 2 years ni mo wari eni last 2 years last 2 years eni o mo ko ye ho ade ba me wo bayi wo free ekura na se ba na dua na o de ba e o ba no yare ye ni safura ma me na ka say cheche ye mo o ba no yare ada no bi me wo ho anajo na wo frame o ka kire me say mama be ma no papa me asi abonten so o ma me da dem ho na nsu ototo na me say a ba no say ono so o paso oni ni shianda na nso so no woni ni shianda na ya ase ye ne ya say adan no say ya wode yare bi ama no say wode yare ama no say na say na mun ko hospital no so aka chen say mun ko hospital o ka umua na say na won so no say won woni sika ho ana ni insurance no so awu enti je sa wo koye ansa na wa de wa ko hospital ana say na say ensuo tutoi e ya wa pa mo esi abontin e be ende ana say a wan de wo da gina abontin ensuo na egugu ana say na idea na ekosi enti ho na safura na ka chem say wono kra na be ma na kan se mani nsi na fuom enko fa aduane enti ama wa kwa akosre bode o mama no bode du ama ode enumadi am se sa no se no se so wo ho a ni nuam panyine no no wo musoma me be frɛ no na be ma no kɔ ho no oba sepe na wone no ko wonya firi wo mo ho ba sepe na aye ntokwa na me se sa no se na me se na sa na e sha ase a che no se a che nti be ma ni akɔ na busuafo no ba sepe no no wonim adekode na emo mo na de ne de wo firi ho ba ye no empa na woda so no wo pagya se na oto no twene fom so mfa na mattress man nti wo pia ba abonte apart from sasem we na enokra de se oba ye no ene obeka kire wo o frame me sa da na na je o fra wo phone so oba ne ta for complain ni kunu ma ibi ketu abi ma won say yi say do aye me say won say do aye me say ni nua ba ma yi sase bibia na wafa phone na fra papa no nka no kore papa
onka no on frewa mo be ma ne charge an cho say du ye ne basa sanya saa da no a opam akola ni si abonten no na akola no kan se wo so wo kan kire me na ni nua wo ho no se ma na mo me amane no se ne mebo isa na amane no se ma na mo na amane so ano no se ma me mo na amane se me ma me ti baabi na ma kame asi abonten mabusuya bia ni ha ana ju na de asi wo se ma menka me kan kire ma me ana obo mama ne no pe no obo wa mane ko ana obo mama ne na oba no ewo ho na no oyare no ofro ka cho se oyare bi se ma ne nsa nyina epro yare no eye eda wo mu kan si abonten kwa na sa wo be ka kire wo na omukọ ekura se wo kosra wo mo da ma nko hoda na oba no so eba ye no say na ne yade no tete aye pacha ekuro ne niam ntoma de ba nyina sensene ontimi si yade ni nti ontimi emposa no oba ye no ofe be ma na busuafo bi ka kire me say me be waba oba wade yare na ba ye ufre wo bi ka kire no waba ye no ma mfre obi anka nkire no na emom no tam oba beduru ye no ana me kan say na say wabai say ye bende no so obema no e ka kire say wamranti wo mbeba enti oba ye ne kra de wa say eye seidu woni ni nkomo won fra wo ma woni ni nkomo asama seidu kan ye ne say kasagu fidie ne ma yo asama seidu kan ye ne say obisa safura ne say e de asam na o ka kire fatawu na safura ne say e de asam na o kan na kura ho wo se fatawu mpana ne me enti me ka asama bo fatawu amane enti na no nam ka kire na seidu ne say yo se waka dia ene kwan ya obefa so ba be sesa woni man ye be se wakasa ne mpra ne fatawu ada no mpeso obeka so de to no so wakai ode to no so busuani bia mfrɛ wo davi seidu mfrɛ wo bia mfrɛ chese nti na wo fo so so oba no be kwa kwasesa ne niema no agya awade sa aware we di se nkanya minti a nka yare minim de be ye me ba no what na ko share ne yade oba me nam sa ne yare nti ukra wo mpere so oba ware biem se de wanya guye ne se aduasa ewo ho se wo mpe no amade odi ani mo be pe no e ka se wo be pe no ma no wo so se ya bro se sa wo ne ma ko no alhamdulillah na yare sa no ho kanyina wa na boy me ana boy oba wan fa hwe ama wan fa hwe ama yade no de bae enti wo ba no wo se safoa no na wo no ho na be man ka chen se wo kwa mpa ne safoa ma no oje ne safoa enti wo je safoa no ti akola no ba me na me hwe no mo ayi se passe safoa no ebe bia no motie no emem safoa no me va safoa ma no safoa nti me na msa ne yare eno no sebio o ya media eno de nyamia so nya hoden obi just sika ba kapre ba kora ma be ma ne busuafo bi obi ensi ho ni akola no ba woso me obi ensi ho e me ka hwe na dan bi na mo ho na abena gebi ode abena no ba no sisa fura ana oje so no se na afre me ana mse no wa sori fie ana obusa se me ba isifu eben na mse de me wa sori fie no se be ma bi se one na kasa ana wasi you ti wade phone ma no se woni msafura no se no se you me pese ko ka chen se me de safo na jam kwala wo fie nti onko yin na che se eno ye hwan no no se wo ya ni kuru seidu no but mo so de nka woni ni asem woni seidu ni asem woni ni busua na busua ni bia nya asem da bi mi ni seidu no sabio ye nyina ya abatan yo bi funkuma ye funya seidu akoba bi aba wo se mi ye bayifo na enso me wo me ba na nya bi da ye nku ana o ko di aduro seidu se wo bayifo wo se mi le bayifo me na me ye me ba no ho ona chere ma wo da na che se ukra wo ni seidu tan nyinsa ya amampo e bai a chere o sa ko di aduro ma me na be ye na nyinsa ne bai nti ekura mu am ko na nyinsa ne ko se o san ko ekura na se wo ona kwinsa ko se na yare ne start ye ya de ne didu mo nye ntimi nyina gonorrhea na obi a wanya gono ama wo nsa nyina pro menyini sa nyinsan no ebetumi atensi yade no na megidi se ese nyinsan enti anu ti no so wo bai fo no enti wo na wa we ne ba no e wo bai ye no also no me yare no me ba me no kan no me nya bai fo enti me mfa me o mama ye se
me mama me mama me nsa me ma ni omo nyina ati ase omo nyina ho oh unjo oto so say we na epani ona epani enti say du be hawo de a won pa tete o be so bekum ba ma o so won pani bi ma won so ati ase na wati ase sa wonya ne ho sa no won ko wa bra wo na wo yade woni na de yade ne ma wo ba no na wo bo ho ka won ko sa ai wo ko ye no o so wo mo soa okosoa kokko kwanti ni ba akone no mo eye afuo enti no safuo no onti ane ba de sika onti ba de sika me da say enti se de na yenye ya de na wo hwehwe free say do so be ya ma wo tatata na me kwa ma so onya me kwan onya kwan say me je 500 million obenya me kacha na wakura na ase obenya me kan so oja so adwuma ben wo ye obenya ye pede obenya ne yetumi agi ama na wo ne no kwata wo tumi ye adwuma nya 500 million wo ti bia ma kadi obenya ne enko sika no say ti so ne enko sika no 500 na age me kan say me ti so 1 cedi na obenya de ye kan say 500 no oja mi so am so me so kan say oja mi a obetu asa na ka wo sa pe no na me mpe no wo mpe no bi wo jiri wo di dwa to ba wo dabi mi so cause me nkotuna mi nkom awade anya afe dabi ato ani so dabi na so awade kura me na eno asomo wo ko nsuo wo kwa anyina wo kra wo ba ma wo ente sa anya no kore wase se be so ko nsuo ma me sa nsuo no ubu sa unko nsuo nsuo no ente sa ente na ma ko so nsuo bre me odutro sa tinye so na ya de ma wo okay nti 500 million na de biem eno nko uji 500 million na omko yimi ne mama wonte so mente so sam ka kire no ma me wonte so o so be jame na so o so be jame dia me ne fa me ko so sika me je free ni sam no okay ma anyi koko ma anyi asase bia bibia na o asase no se eno no na e ba de se enya mbae e don twa me ka e be na do na me niwo okay me da se ahaya ama ba betra se ma me ahaya kuma 87.9 FM awade no enra kesi ya yetena so no awade no enya na wotwemienu enegu ye awade na enya na wotwemienu enrade na enya na wotwemienu kura negu ye the shortest awade a mate se egu ntempa eno no ena de yin so enya afe enegu ye sese de na ekoso yi awade yi akwakwan no santrofia anoma wo fa musuo ujaya srade woje 500 million enya easy o ama ya je 500 say no aje samoko ho mo be kwa na so na akwaje 50,000 what to so was ya wasemo ya wakada yankwa nana kuya ho Pastor Julius ho ya be jere simple cry. Grow fine herbal tonic. Grow fine makes you grow fine. Others are even abomodi pebi. Now appetite no appear to turn out to corner some rather di pa dia yepa ne saduane wo hopa be ko bi fridge mu enuane na temu na so ase menum ye mbisi basa menum kase ya sanwe gu wotimi ni dimesra wo ma wonsa enka grow fine herbal tonic o ketrama so beda ho be di pa no aye kama ama bibia koye e dia ma na eba ne san so wontimi na wo moja no ahwe enti na wontimi ni die na wontimi na no enti adidie ne banana wo beda pa ama bibia koye dia ma wo wona momre ene ma na kwa fichira bosome so a na aye bisi basa no fichikwa no aye bibia ho obi dia ma obi so dia ba toto ma wonsa enka grow fine mojedro na grow fine no de enti abre bia kamfo ade kire woni se da ne da sa wota no grow fine na no ntentem so a eboa pa na mse vitamins na fe so kra no ne minerals ahodo ni nyina bi wo mu a eboa wo nipadua mu apomuden ejane na so afa so kra sa bo ho ban e de free infections ahodo nyina ho na waya de achepa so de a eye grow fine mojedro ene betimi ama wagina wona so baby bia ye ton ro bia wo man mu benya bia to wo mo ka ya e de atrantwe montene so wote se dwom ne bo grow fine mojedro no de na chese wagina ka na wonsa aka wo de wo so padodo to a eye afre digital herbal clinic e wo 0244596532 0244596532 e ma
Emax Global Link Limited was a year link globally in Crawford Mashroom. What do better quine pa, Mrs. Abbe will be to quine broni crum, and no sorry be a making can was 7 years in near what your brochure say. What did conform man, what to Ghana house or this should be wabrocho. Why never be papa and crochet and until to quine now on qua branco this and some was a son some watch here. Miss Row a Emax Global Link Limited and a baby a beckham for their throne. And can more quack agencies in the one of my hair. What you see can you ever son or budget the amount and so you might walk away. Now, dear to secretary, the night be home. And until a max as would over 2 coins, South Canada, Germany, Netherlands, Australia, or might be a person who costs 1 form. And you might for be a max as a bra now more Saquan shum. Or Vessa non crata sending in a woman's was a fay, what person forward dear so adoption near the other swam, adding young crata a Max Global Link Limited and crying. Wager White Cross, one West Africa Deco House. Ena edi enimhwe Kumase Asafo one Senate office edi enimhwe 0205874034 0205874034 Afe malaria drono TIME time herbal mixture Ghana had ya mesi akwada kuraka so yade osi o ene akopa time herbal mixture wo bi agye atum se malaria nko ade a wadrono time herbal mixture etu malaria na se de ma wo no wa wontimi ni de honam ya omre immune system aye mre eno nti yade bi atwemu ana abagye adwa wo nipadue mo no time herbal mixture ebebo abo ho ban de free yade wa ahodo ho herbal ena fe pharmacy shop ya bisa na je wo de kai se edrono TIME time herbal mixture 0244417669 0244417669 Transpi natural mineral water ensu papa ensu anka bi ani akire esifamo ehye fridge mu obetimi anom akumsu kwampa ama bibia koye ede amam umpeta for nsem bia de ensu no Transpi natural mineral water abata na esremo wo bana hyase enum nsu anya nsu bi a wo botro mu bia na yede ma kwada no eno nti na bre bia na yekamfo Transpi natural mineral water ede ma wo wo bodwa sa wo be ye wedding ayeyo bi da wani mo beto akwada din na wo ensuo botro nsuo ya yalebo ho no Transpi ese bomodin afre wo mo ba bia wo bia ne dodo bia wo pe bia no wo mbaje oso na wo mo de bia bro na watime de asoma hoho amen monyam abadwa bo no ase aboju nso akanya dipadua eno te ya frame 0554207384 0554207384 Mawansanka Congo ointment Congo Natural Ventures ena di miatie papa wo mo de abadwa so etimi nsawa sensa wansa penifo ene nkura nyina senso agu ho a Congo ointment ana ade be hyenso ane nyina afa mpompo abowo a bomodin so be pebie di ataso na enu nansa na pai na wo so watimi ade ho ekoro na ntema propro nkura ti kakarere ene de ne honam ta keka no Congo ointment be boa so sa ha no nyina no ade ma wo e ma so mekoso aka wo se wa hifie ho no wo be ye obasima pa de ya tafa Congo ointment esiesi ho Natural Adventures ese bomodin afre dodo otuo no fre wono mo na wono enyo so 0249017101 0249017101 herbal and pharmacy shop bia no ubenya Congo ointment bi atom Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wow, we hear wallpaper. Kama pa, do jumano. But my day for ni chemo, Alaska catching up. Say what the wallpapers no? I will go drab baby. Do be a whoop be no benyebi. Wow, be FM and TV studio. For ni chemo, Alaska Star Enterprise. Bed sheets, papa, blunt curtains, original curtains bar. Near money dear doshum. Sofa covers, wall frames. Ninano, Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Kumasi Dum Alaska. Ewo Mrs. Anoche Abrosani Moa, one more Eben Prudential Bank, wholesale, any retail, one more number, 0554114878, 0554114878. Charistic Ventures, Zahara no papa, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, and a fame. Hindi herbal mixture enre wanda sidie no edoso pa wani atobie no na eto nro no edema doctor eno to nya nso obi hwe yi abomoden sawonsa ebeka bi Zahara ewo nu papa aho mre nemu sa yade nemu mre ye yade ahodo nyina da mawonsa enka Zahara nro na yemfa ento ase emema no Zahara Man capsules ubegina wona so kire ben paso no so ayewo eno odofo no ede dodo atu frame 0246348334 024634
8334. Yaminsha papa ama support e de kodwom yakodi dwa yentwa ye homra ye ba second case e wo ho. Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag ni. Bra na mpe kuma obo ake. Anka me wa ko hwe no mpa mo so dabi. O de ko. Ye ba na be ya ifro na ye ba ma ko akọ papa na. O mpe ma ampena mo so me mbra. Chinchina mbe fa be ma no mbra. E na me so me de oso ye yo. E de bae. Nti be bae no ye ya mboa. Ambo na Saidu no sister penyina. Yes, a friend sister bi no ofiri no. Nsuta be chem kwanso. Ono mutie. Ena de ben say on be share aye ne da 40 days. Na ye aye no. Aye ne da no kora me ekodi dwa. Nsuta ono so mu kwa de yo. Me na mko ye abomu SAS 15. Mo bag ba ko mo bag na ko ye bibia. Me na mko ye bibia no bibia na ye bibia. Enti aye na ye no ko siara na dworo am firi ho no. And I'm by middle friend friend. But 10 times one fat. I'm friend so I say, my friend papa say one for say, oh papa or boake, we in your media. I'm so you. To honor almost Sunday. Na see no. Phone so man, some way. Ebi ano mudu tro. I'm sama hu. To honor kra. Yes, I'm going am raho. Na me delete feel so. I feel na ya hu. One be some say, say na be. I was our reba. Ena yin so abasa kan sa na tede kodwa kwanwa ye ntwan na sa ware ntam ne be so a na ya ba na be ya yi no na ya aware no na so mat bi some say ena bi some may date mo say date ni January 9th ye ya ayiri wana o ma chiri furu no na mso ti January 9th no e be du ya mi ku ni say ni ko kwa abere wonya kwan enko nti o mo papa mu 15th na asema ifiri na me bra say ne bra nam say aye ne de emfa omo aware na fa omo ta ye no mo nko nam sa me ma sa ta na ma mi so te menche ma mi tie de say edukan no say say mi papa mo aye no ne bra penfo say emfa omo na ifo na fa omo ta ye no mo nko na ifo no omo be ko na ma mi so ye na wate na papa mo aye no omo aye no ene be du January 15th no say me fa me wafa ye on so friend Saidu ne no mama no me na me aso mama be kan me wa am wafa say me ngan chan papa mo say we free code vamba na me ho ade no wa am bisa mo fa say na wafa de ba sem na so kan sana o mo kan de ba sem na so ka kire o so me dey the Maa Akos yanko ne fa second case ento so obapa within Pacho frame ama de Esther Moakoa Esther Moakoa ma wudi a eta de frɛ wo ye ama frɛ he na ba me pacho mi free ton so ba meti ansan estate ha sei ewie na ewie de boko Maako me ni abrantie bi a wo ye frɛ na Kwasi Poku ya wo free ton so ho na ohu me ne nam na ne wo fa ase ba so na ye madam fo enam ne so na me di hu no na me ne tenaye te me ne tenaye no na chese abusuafo ne empene so oh na aja odofoforo nti na obema nti aseme so me nte me ho ase nti de ma ne ba ye nyina ne se me ma me panyini ene me kunu no so enua panyini ekohia abema ba ko ho nti koye ntokwa enti we abusuan hia we ya na we ni we di akona mkohia makuma no ana me bo no family war enkumafo wawode ebegina ejina enkumafo wawode ebegu a enkumafo ene wakochi wakuma asibam no awade ebegina nie ama eno anu no ama de tweme kakra bi ama tredwa we so tweme na wa ayi se de wo started am kohia makuma na mbo no e wo de me hunu sa awade we behihim ekuma jata ekuma lomo jata no wakwabro no wawade na guawie egu kura sa wona ne da waja wajo wo mu mpo na adan wabuda kuma wo mu mpo na adan na mka se mpure wasi bam no kwani obefa so obegu awade bi obegu no Pastor Julius Akwaba nyame ya do ba kira be ma na be banti obeba nti ne ya hange no ne ye pese etie ne kakra kira be ma na be ba na na kura gogo ni anya so ke so evangelist emu ha ya nsenya mi adum nti mo ni ma yesosro yi dia na che say erade ya ni nsenche ni ampa so for gogo hallelujah so abafoto jo do that hallelujah anaba
Oh, hallelujah. Amen. Amen. Fine. I said all the meaning be how. All the my God. And then I'm going to find I'm going to buy I'm going to buy. Come go be. I don't cry. I don't know yes and children. Now, Brian was say, is it funny? I live so many funny. Ma, chet your foot. Now, I'm in birthday in your own. Okay, yeah, for remedy. Pato so me the birthday na man dey say the better so ma me soft back Pastor Stephen Eshon or man Kesim okay or biatum den na the birthday or celebrating man happy birthday so Pastor Stephen Eshon it was Chiman Kesim before very powerful preacher very powerful preacher so oh a very powerful preacher me pronounce say and ere kokko say so for na so for Mago kono mo pe no e pom biala I go for the banana oh pay the pom me and the love 7 happy birthday Akoma mu 7 team na say am happy birthday Namisha ma almost story very sad very sad say on say yare na abemu no e na ama ayema yi kakra na e ba na say gonorrhea no mama enchire me ma e man na mema de he ne eda ne ho adi ntem because me ya we say ba ko de eda ne ho adi ntem mema yare no infections no e man no say be ma de mo oba no reacting ntem chen be ma no sa we the doctors ne ba mo mi say mo oba die no so no dead in time e chen me ma because the internal also be man de ma wo no but na be man kwa no ne die no oba no die no yeah oba no die no say be man no die ma wo say be ma na de ne hu enti ye die no yenya no reaction intem na mo say ye ho ba no one of them say about doctors no be cross and the message be and by but serious oh sad we na atete sister you ne contain phone o say ma kura wunya wo kwoti nyina oba no o say before akwaye ne ho ade wo Cote d'Ivoire no okosra no okachen say ka no sex after marriage no na sex but okosra ne ba ko na be ma no yire no kakra e no no su je mu ma no enti ho no e no wode start say ya onya sa yare no ti okoye no ade ba ye musa cha akwa ayi ekura se be 4 months no na che se ne de na sha se ma ani ade hu enti na ya kan say be me o chiti no sa ma no ya sa wo ko ti ba be bia ko ti no wo kura wi hu ko ba we ho wa ko ba we ho yare na wo dia be wuram oh but I think that ma issue we have to look to it because me worry yourself sabi on ka bin shame one man yare we no to treatment na attach no one feel no e kwa de na nam so enti yem fa na say oba na 87.9 yare bi fa say HIV and it me ti obi a na ono transfer de ma be ma sa man think ya so medwe kure mu Sari na me kan confront ma so ma me say me philosophy ye one do unto others as you want others to do unto you enti me ni obi nam na me ne ya ade me try say me fam dia me ye bia ye papa bia me ye
na eno na me mpene ma won so mfa boni ni e ho de e ba sa o mpene sa ono o person de boni diwa wo ye din tira ho na se me de papa ya wa o person de boni ye me na me ntwena na de me npa boni fo sa pepepe because ade abra ya yi o de ye hwe ne ba o mi se ye nyanya no ba ye hwe ne bra o de tiense ma ne bra na ka ma o de obi o ti bia be hu se bra no support ni nua be ma exactly nkoma mo twetwe yi de kosia se bra no support na bu se na ko obi afro aye report and e be wa osusa and am se ma menye esu no se ye wonua ba na akwa no ofe no wo su a de obi kan se ye su na ka de obi kan che na se ye su na o tumi kwakura na se wo kwaji ki de bai be bra ofro ka che so yare da ho no wonua be man tete ne de obi antumi akọ saa nneɛma wei na meme kofi metena sena medwendwene ho a ne mahu sɛ ewiase wei no ɛnyɛ balance because yɛwo na wo busuani kɔ atete mu a ka wo ntwɛn na de na anya wo na yɛ obi deɛ wo pɛ sɛ wɔmfam anya wo na ɛyɛ obi ba no wo deɛ pɛ sɛ wɔmfam because ɔmatu ka akɔkɔ di fo akɔyɛ no ho ade nti deɛ ti de ɔmbɛyɛ bia ɔnka na no ntum motɔ no ɛkwan wa Cote d'Ivoire no motɔ no na bebe ameka me sɛ Ghana ɛna obi kɔ China akɔware a ekwanwa ba ma yenka so okwa na bolega tamale yes ekwanwa kwantintin gane eye ba wa bede yakọ bolega na China de eye ma fa na wa aso yekuru man kwa na sabi sansem yi ebi na oka akọ na fi kodi bu ba bajo yemfa mo nso a mo parent na mo ko obi na share mo obi an share mo ma me de yare no so fa yenye nti be ma no anu asem so yetimi confirm say yam pasa nyapa on te say betie ba de pesa me kan say no matter the situation once we want me kan tell me say when we ba e bobra ma wo de say me de bia me kan say ayare no ba no wakona enko na e bia me kan say waton oka waton ofie chese de obetima ye bia waye ene bia wapem wabura abosia wontimi ntua ma me nhye wo say chinchi asem yo say but say we make any attempt say obeboa ama sister hu atọ no na se bi se ye wo ana onu oba no di sa di wa enka enya wo de na hana de bi amene any power problem no sa de a wo ye de ye wa umpe wo ye opese wo de ye obi di sister wo na mo ntia ye ofe o brain ti ye ofe mesre ne bra pani no nkomo a wo na twetwe me kase mani gyan wo mani anye nanka me perfect no se ma e bia ofrem complaining anamosi because actually ko no person blame sister say o ha adwen okọ na se okra no nua be ma na ya de ne okọ nsuo nua be ma na okọ nsuo ni ade ade wono nso se nsuo no utama abai wanya na menses obenya menses a wonko nsuo ni nua be ma ne nim ti na ya no akọsa nsuo na wa anti ase so obi sa se ntida bia na ekọ nsuo bia na menses na menses seriously na watche e na obanya na menses na ne hu fi ya wo be da so okodi ho 2 weeks na me se 2 weeks ni na na wonu be ma na gra wa na okonsu ochensu ko na ye den okonsu a sebi ochensu ko ya na ye nkase bia o ware obema enkonkosom na mum se sebi bi nti na se wo sensu ama na boni be ne gom me ne bra na nkasa oni ye kasa na me de tebia na sister no wo se sia no ene se de bra na se kasa no me hu ni se o mu nyina wa adwene bi me de me hu ni sa se o mu nyina wa adwene bi onu aduane mpo de bra ni ma ni di eso okwa na se obeyi nu aduane de ma e di sister ya nya mo bone sister yi wanya mo bone e di se bibi o woti mark amanya na se bi o mko aba na asem kese yetimi fa fon frɛ bra e bo amane bo respect wo hu so ye pani a wo fie timi timi fa asem sa ho na ye di asem be siw so a na o ye na watra ase ya o kina bi obi sa fa asem mrɛ wa fa ma e na pani a me wo fie asem kwesi mo amane na ye mo mamane na mo nya ho hwede asem se ye mo mamane se ye be kɛkyerɛ mo na mo nka bibia fa asem ho a e na efiri me kro ye nka nkyerɛ mo oh mama ye nya de ma no nya ya okoka no ma kotu bible si diweja ne wonani na diweja ne wonani wa fanso wa o to aso se awofo nso ma mo nhyɛ nkola na bufuo eno kra de di ka wo soro na no de so ma ja no ma ka fo the me be tu akra fro opa na semaka wo se si diweja ne wonani ba nya me kro no ka se diweja ne wonani nkola no so ba nhyɛ o ma bufuo nkola bufuo ya ma mo to no to papa no ma mo ya mo nyi anu mfimo na de mo ya mo de hyɛ nkola ne bufuo a ema mo kasa no aya mo so nya no wate na bibia nka papa enye grede sister tebe wo mi se ye mu bia na wo ma enka nya ye de wo hu ti mi ka wo ma ka nya wo de enti prayer busu and ne faso ma o mu make sure say o mehwe aboa ama sister ni wato no fi se sebi aware no krampo no ye wu no mu no aka se mo gunu nti mo no ko sise na ho beto no for better for worse no wo so ka wo bi
na me catch obi say 10 o'clock and 12 o'clock na na yere kura bada so che do otiam say da otiam o ka say for better for worse na ka say den worse no kura bana 11 o'clock say pass no say betu ahwam na the whole day and then worse no nti ye okọ kan say na won tia say asechire nie na okura ba hye dem ma me da ase Marco adia ha me ne say unse anka enemu asem nka yenka nkyere obi anka ye disie wo asisi efra wo ka kyerɛ sɛ bra mesro mahemu ekeka me ne be ma ne da eye meja unse asem ye di no yes ne kan den sɛ wo ka kyerɛ wo kunu panyini sɛ me ne me kunu da mahemu keka me ɛhɔ aye kuro odi wura hɔ a na eye meja den sɛ wo bɛka efisa wutu mu sɛ ntɔkwa bi soa pa aso anyina nya bibia wo ye namu yare enamu asɛm ntu yentumi nka ɛna me da mentimi ni bɛma ne ntina bia mentimi ni oba ne ntina bia ɛso so ɛyɛ hɔ a wo sɛ ɛkyire yi wo bɛ complain sɛ wo ho nya makɔnɔ ne ho nya nakɔnɔ ne nya bibia o wo sɛ ɛyɛ sa ensuo firi hɔ ba nti ɛyɛ sa ɛyɛ nyan nti yɛ nyan no want to me ana aje ho na ye pose enti want to me etwa na ye pose say possible obeye dey dia wuram ade we so suhum sahem na abiri kuro no oh ade na ye kokko dada asi ekura sa ba hwa ye pose na obeye dey abiem dia ma be ma ne tibia no nko mu bia ho obekeka dia wo pe o edino yare die se yare die emaya wutuwa no aka de wo pe ontumi mfa ma no enti edi ade ne sesa wo no yere ye eye yare na aba ko na mun firi wo na wadefo mo nsa mwachi na mo mmra enka we ne eden enye den wo kranka ye mo amane wo yire kan ya yi se de misi hu na mo hunya makona wo bie wa no ka kira wo yira da bi yenko hospital so wo ba ne ka se bia me de menkwa ena nka wo bibi ye de eka wo mfo wo ba ne nko ade no pro aka ne nsa ho wewe no e ma ne fon wo so wo de ne so ahyase se eba 4 months na wo ba ne de ba mo so be ma wo de ne ba wo so hu no panti mu wo so se wo gina wa wo tumu se wo kwate na aje mu twetwe aje mu twetwe wo jo sa na wo kam so de aba wo so de na ba nti no ane se wo so wo yede nsa yanko hospital na yan treat na ya mra ne American hia enye no ano no na wei yede twa ayi na me eya Maako ba bia me di obai hu yawo ne se be ma wa yare 7 good months na wa free ne nchen na wo ko ma me ho na wantumi amfafo na amfrɛ na wamfa ne nan ansi ho se wuye se wunya ankwa ya baji sika se memi akua Maako ka menyi ka pre makwa se sameni oma na makwa akobɔ me bra because nyame na ehu me mɔbɔ me da so te ase mejedi ade mienu na hia wa asase so enkwa ene ahoden enkwa ne ahoden nyame de bia dom ka wo ko wo ade na ye wo no wo awie wo si atwintwam wo nsa ne wo ho ne wo nipadua nyina se wa ya se nyina nkranka ba ma bia ntumi mfa wo dawo na nyame adom maami yetumi atete ne nsapo se wo kuru panyin obi amehwew abusuafo obi amehwew omo ka ko divu asem ena yesesa sefa ena ye diko ko divu a ena ye koya wo ho ade ye ena ye ba ye ena wuntumi obituma awo wo panu nti na wo ko ye na oyare a na yare mu no wagane agane ne yare mu ka efe se wo bayi kura ankra wo a ena okọ ne maame wa ye nkọhwe ba bi oda wo kọhwe se waduru fie ana wonye dai wonu fie because wo bone ho ka wakoko divu aba eti wobo ne ho ka wasesa sefa ne koye wetumi ensi ho ankwa no 7 months se ne ho ye se ne ho nye se die na asie se die na ato no se woduru fie se wanru fie wotiri ye sanka ye yanke ya kase ye de hie afiri mu ho ye ya mamre mu a ake ye de hie afiri mu ho because ye hu no na mu de mutiri ye se wo se ba enti mesra ama sabama dia dia bi ya na ya wo ya mesra pack your tools and go away anyi ne hwe aya dusua
eya abrabon ensan yo eya adesua obebia awale mu odie yo obebia wo ye bia eya adesua e ma wo sua de mini pa we ko say no de ya me entimi ntu na mo say we wo beje 500 million mente so me na ni tira ye ne kodo obabrofo so we obia ba keka do pa akira we jimi pa won na be 500 million ma won ne babo de ba bra say ya ne be keka akira wo na so nyame de won kwa achew aya munyina bra ne wate ma se munsumme no aya munyimfiri mo brabom na munkom anim na enyoma bi wo no obi de ye wa ye nsane ne nkotena bia 87 uhia ne bibia akora uhia ne bibia watumi de safoa ama ne nwia se kone koyi wo niam afiri dem se die na mesa eba abaje usika na no kra me de bebo de ebra kone ko bo bra no nyame ehu mobo wo maame nyame dia nam ne so ama sese ya yare saba wa ho wonya hoden aba woni paduam kona ko bobra ne dan ne bibia de ma no na omfo mu busue enko mu ba bi na so ko na ko bo obra me dia ba futu a metumi e dia ma no se wo be fa dia e be boa no wa brabonim sense meji 500 million na ni try kodo meji 500 million na mtia me so 1 cd sese nani agi o o se brabeje mi enhwe momra meje mi enhwe ye ko divo akra ko ware wedi sei enti ye sika kra ye aboka enti brabeje na nani agi enti ko pe owo enti mesre o menua ba samre ya wo ko sesa wa adwene ne ko pe adwuma ye because se nyame ehu mobo ahoden aba wo mu wahu wa hyirawo ko ye adwuma kakra wo benya no didi foforo ba mo wani wei na ho han ne fe na hwa ne yiye ne beboa me da say mama yenche tie for ne ahwefo enu nti na da bia na ye ka senka be me wo hu foforo se oba wa kwema the first thing listen bo lab test and nadia wo ko kasa ade ni kire oba bia ahwa wo gina ho no obobo odua matina wa che na manya bie na me nkoye test ansa ne yakona bibi show no okọ no ama bie we ene ye ni kan wure mansa na meme mo twen mo kura meme mo twen mo ade ya ne no ane se ebo ni tiri buruko mo pa na ushia na wo so to no pase anya ne ushia na wo so to no pase anya ne fosu di yo mako be ma na fosu di ye ese wonya tu kwa ba de na na kwa ba ye de anya twa kwan de se anya mre se wo twa kwan wo ni sika no do ko de do ya de gugu mo hu ti na ya ya ba sra mo se ya pe mo so mo pe ya ba go fo na mo chompa mi nya bi ya pe mo mo no ko ya test na ya de hyeso mo egu mo ko etie fo ya ba sra mo ya pe mo so mo aha ye sua de na ye tufo de asie obi fantu no hofo nipa na wo ba wa kwan unnim gina bia wo wo unnim me wona me de argument ni free unnim ayi a wo no yare a wo no de ba but nanu yama sa akono no meme nka odo yama because odo de wu nya ka odo wa botre odo wo twen akoma odo hwehwe de ye ono nko ane dia odo e wo ho edure ne dipa kro no oba no we decide me nya toto ho dan ne odo suban nkwa e akono bia so de na ade o perentem wonya wie nso anu anu no atene ni so wonya nkramosam a enkada no wo fire wo no santini anase mfanjana ko nsuo gitan no ko no waja yare wo ko ni se na baba ma wo ko e ka no boy ko ba be fire no anu no ba nkramosam nti wasadu wa baba ya onwade wo ya onwade ono wo nim situation wo dada me se boy no wo nim se yare no wo so onim pa so no se wo de jaw I want to say it's a crime say onim say wo yare na crime who spread it bema na wo se ya che no ya ninu ya abegina sa ya ntoato a e na mama na nja kasa me cut line masa emra wa Ghana o ya mama fa mo sum sam ne adade huwa nipa ne de mra na ya adwuma nya ayi amamre aya crime wo yare no nim se wo ho na wo de supply se hwe obi ba nyanyame na ye na dom wo ka wo se wo kurase wo hospital be na wo enti obi titi nyanya mama na first ne aduku ukona ko fire bia jawu so benya bi wo be pensa fuo ade cha no pa ko titi nyanya na wo pusa ne sa na bam se green
no wa chakura ba ko wo di se the free bed do me e ko no Johnson wo ba Johnson na nyanya ya duro so ana se rade wa dom me the father na kuya de so sister menye ni kapreba ana mi tiri mu nya ne de ko ba bi di nyame ya wa dom se wasa akeka siani because yade we ba wo a adwendwen kura ma wo fom ne ko den wa bro ya maya mo ko na ni se ye no ne ko den ne ko nya yize e ga sa wo ye aduro na be ma na ode sa no so onye aduro nti aduro bia wo ye bia ye fun efo wo onye aduro na wo nu na no sa de sa so nti ye be sere no ha de ye nim se ye ko fom ye tu no fo beti man nye ne hwe onko de baby fafa na mini iska so nye sika nyame adom anwu onko kuraw wa ho feda so kuraw kremo fufuro be hu na ni beje oba be fese so mra na hwi ni wo na mu kremo fufuro no ba ne de wo ba ya so ne sana mu ko hospital so ko de ko jun so no mu ntase hwi ni mu ameso jonso ansana ya de afra so enne mo jamu yare ni nemu yare no ne ko adi o papa ma ni kwa ya din MMC empe condom e ma no so bebre si so mu empe condom fi se wuntimi ndi tofe e wo roba enye de nti mo ntira mo yere ho na mo ntira mo kunu ho won ware so atwen na mo won twen ko si la be ene mo ne omu be hia wa che wa hwo omu be hia wa che wa hwo ati na che se na wo ni na akwa a se ni dinu no e ya chen chen na kete chen na kote so no wo dia ne ye chen wo si dia sense wo se kote ba wo si no wo si won kote ya ta che wo si won chen ta che bra ya ta che eno no eni ene enti ebe se ti bra yo ti na abeka che wa ta che na ko ye wa he how many days na nko o ma wa ni beba so no ko ya na mo wa bre wa ta te so te wa bibia ya ni tu mbre bia ba mi tu tangade bia eyi onatano mama natano autocross de natano o se won ko no photocross yo ba yi nya na yira ma ni 2 rounds enya ni yira 2 rounds o ma na oba producer 2 rounds oji 2 rounds photocross de na me photocross oji 2 rounds 032249024311449 we didn't be free more cool but like your friend na dia de more cool yo na yankwa more cool video ye de nyamia fi na so mo ni kula mi eja ye hari to bia wo de ba mi sisi de na so je pan so tia mi sister tia mi pa me tia so ko so na ma na mo kan ti bi mi bia wale so me de bia mi ka se e ye so me da ho dada idini ni ana me tia ni patri so ni a mo kan ba ko ai di kan wo me dem se fere ni ya bi se de pini se de la no dia ni pini ti ni akula nti bi ni pini se de on ka se ma akula dun ho bi se ye ni sa se o ta na mo kan bi pe 6 1 na o se na mi ti awo fu da se e ya di mu na wo kan wo ti di ya ni je ni na bo si ni di so ana fo ni mo kan se ni se e na mi ja ni wo to wa mi ni sa tire ile peni na se de kabla ni sakasa akira on su bi se le papeni ni na ni peni ni so ti asiye ana mo ka tun bi e ku ya si to ku e bi ti na yupi e twa ni ni peni ka yo ke se ni o ku ni ko ti si ni e ni na ni di ni ka na ti to ku ni ti je ni da ma se ni ku nyame ensha papa ye yo mama manage dodo we dey na baby am frefre mo yi mi ni abeme so ko be jira wade wo fa jam hello naja ejabo na way sama fone you official kafra we didn't baby free me go do sahib go do
I don't know kind of who. That's a beach in my yard through Kambaka or winner by Fubino. Or be catching or Babina, Satan, so no Babina or Bana. If you are some cohorts with no catching, say, you could side and you could talk a more ban. People are when I mean, I feel left for me, yeah, go to that That's it. We didn't have your favorite. Me, Ray. I was a double of you. I what a good layout. One look at each other and a banana. Mr. Daco, New York, and New York City, with you. Now, Obaki, they I did now because the union between you. Are they? Now, Obako, your best so I want to Emma Kawaya, dear, who free Uncle Quatin, what they say. Ah, I did best Mamma Flono. I want to Munya, Miawari. Omunya said no Mutamba Betty, the Obaka, Kawalia. And you're ready to cry, I assume, and they do, and they were day. The Munya Miawari, the more dear Motimo, Munya, who was it. Are they? About the same, I did it. That's who didn't be a fair free. Yo, Joe, young crowd. Yo, Maa Akos. My friend, my farm, would be my gun. I said, when I had you, no moment, make a kind of man, take a crack, a kind of my kind of say. I banned the money in a Nibusa for emotional fast, no more cast afternoon. Thank you, chat. In a bear, you have a thing what you're coming to my canon. Medasa Papa 0322498035 0322498035 and that's a 0243114497 0243114497. Pastor Miyamem Gaka any as a black star for match on. I and the kudos near there. Now that last week we are not kudos and Bobby Mimmin to go to we're proud all by your proud. And then almost said that and as a coach in the lineup now last week in the Anfao. Plan B. What they become once and any best sports I made this happening. We didn't be oh, Kafra say what free so that I got a queer of them by animal for the visual course one. Chiku Jiku. Go say about 10 years. Sir, somebody like you man of the man. We didn't buy your free. But your family had to okay, you're good. Number 2 that upon come on, Casanova and the friends the home. May a sea dana, a wheelchair, or you family are wrong hospital. Me that's papa. I don't want to one about Egypt. And Egypt for the Pharaoh Crawford. And you see a and now yes, post Kakra. We didn't buy a free. Hello, Marco. Yeah. Hey, mommy, and none of the me Jimmy said one na I was a penny motor and paper motoma Chris Houston was my events Hilton. Then I'm saying I can say I'm going to almost Wabra ya wako se Oma ya wogo dimbo aburaza Houston no so body bi Sir, my good coaching and the answer. Hey, sir. The guys where you pray you. Only coach. Coach and the space in the done with you. My one day against Egypt. Mary, Michialate, Mammy, or Mambranse, or Mambranse, you, okay, we didn't baby a free.
Ọbàjẹ́ ìfẹ́ mi máa ń pè yẹn kàkà fúru kọ̀kọ́ bí. Bẹ́ẹ̀ma sùn pé yẹn náà sẹ́yìn. Máa ń pè yẹn máa ń pè yẹn. Bẹ́ẹ̀ma pè yẹn yẹn kọ́ a yẹn nyina pè yẹn. Mi pàjọ́ ọba nínú náà máa náà wálé náà yẹ ká ntì náà ọ̀nyẹ. Afẹ́ ẹni ahoma no problem wọ yẹ lines ni mu ẹnti mo fa nkyɛn yẹn nti aha ni yɛde mu nyinaa mu sie ɛnɛ no wọ́n ní baabi afẹ́fẹ́. Maa kò máa jìnnà. Máa jìnnà bọ̀ ní tẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ẹ̀ ẹni ahoma. Mi mama ẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ma no ẹ̀ ń tẹ́ bẹ̀ tí a yìí ṣe ṣe wà tí a pa náà ṣe ń kọ́ fáànù yìí bẹ́ẹ̀ dànù. Lọ́wọ́ mi yẹn sẹ́ ní nyinaa má di àtúntò tó yẹ ń já ni mà ní nkọ́. Lọ́wọ́ mi mọ̀ di àwọn èèyàn àwọn ń ṣe lábúrò àbọ̀ yìí. Tàbí bí a ẹ̀ wá ṣàti di àná wíwí yẹ. Nínú yà bá nìyẹn ní nsán ìyàwó náà yẹ ẹ̀ dá sí. Nyame ensha papa ma gina ne ete ne kan ha ene yede mu nyina mu se busu apene sami e champion mo Suarez Pepe team na ye krado ene Ghana ejina kono ye ni Egypt Pharaoh nkrofo no bayire se benta enya asem ketu akora ombetwa pokoko ni ma me yafa aba de be she mo ni ame yafa de be she mo mpom ombetwa pokoko ni abusu apene mi so ombetwa pokoko ni ma me yafa abusu be yanu na we se woni yafa abusu be yanu ya be famu yo abusu be yanu mo na ko ya sofo epokoko ndie se Israel fo na fa mu onya Ghana fo wo bu betwa me yafa ye mpa e bono but me try mo say ye Israel fo na fa